In Jesus' name we pray. Le Yesu ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa le. Yesterday through his servants, he Etsɔ va yi la to that he yeƒe has come with subɔla dzi la. the gift of salvation and redemption. Ena mi The gift of xɔxɔ salvation kpɔkpɔ and redemption. kple Actually, he distributed this Dede. gift yesterday. Shall we pray and thank him? eye wòtrɔ ya hã eɖo be yaga ave mía nu ke ɖe míate ŋu atsɔ akpedada na eya mama hã. If we were saved yesterday, thank the Lord. If we were delivered yesterday, thank the Lord. The kind of blessing you had from him, thank him. De akpe ne kpɔ gɔme ɖe tsɔ ƒe ɖoɖoa me la, da akpe ne. Show your appreciation. Tsɔ wo akpedada ɖo eya ma ƒe Yesterday ŋkume. we saw his power manifest. Etsɔ va yi la míekpɔ yeƒe ŋusẽ ƒe The zɔɖeɖe. utterance he gave to our pastor. The unction to communicate the truth. Ena that every heart esia mi na nyanyui kaka la, eye esia mi ne be wòaɖe gbeƒã nyateƒe that blibo. resulted in salvation and other blessings. Thank the Lord for all that he did yesterday. Míade akpe na Mawu le nu si ke wòwɔ nam etsɔ va yi la ta. Open your mouth wide and I'll feel it. Ebe ʋuo nu eye ma Open your ayɔe na mouth wo. wide. Ʋuo nu ba Don't pray silent prayer, please. mega nɔ gbe dom ɖa ziɖoɖoetɔe o. Ke ʋuo nu kɔ gbe yi dzi eye nàtsɔ akpedada na Yehowa In Zebaot. Jesus' name Le we Yesu pray. ƒe ŋkɔa dzi míedo gbe ɖa le. Through this global crusade, O Dutoƒo Mawu nya kaka sia mea. God demonstrates his attributes. Mawu ɖe ye ɖokui We fia. know God is omnipresent. Mawu la And we are experiencing that. ele teƒe sia teƒe. Wherever everybody is connected, he experiences the presence of God there. Le teƒe sia teƒe si ke amewo We ƒoƒu know le God la, is omniscient. míedo dzesi Mawu Knowing ƒe everything. amegbɔnɔnɔ. Somebody may be in the remote corner of the world, Ame aɖe la te ma nɔ xexia ƒe but kɔnɛ God ɖe me. touches the person there and does a miracle for that person. Ke le teƒe ma ʋĩa, We experience Mawu the wɔ omnipotent nukunu power na of God. nene ƒe amea. So if you know nothing about a God, these attributes are getting manifest. His love is being demonstrated throughout the Eye world. ne menya naneke ku ɖe Mawu ŋuti o hã le toɖoɖo sia mea, Worship him, Esi worship me him, ke- worship him. ne le Mawu nya se ma, Mawu Acknowledge wɔ his nane. omnipotency. Acknowledge his omnipresence attribute. Eye kafu ebe Acknowledge his ŋkɔ. omniscience. Mawu la ele teƒe sia teƒe. Mawu la nya nu sia nu. The love for the whole humanity. Worship the Lord. Ena agbe. Honor the Lord. Mi ena gbe. Adore the Xixia Lord. katã kafu Extol Mawu. the Lord. Do Mawu ɖe dzi. Subɔ Mawu. Tsɔ akpedada nɛ. Ye tɔe nye ŋutikɔkɔe. Le Yesu ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa le. Bible says, the glory of the latter house shall be greater than the former. Abe aƒe velia ƒe ŋutikɔkɔea anyo wu gbãtɔ. All the administration of our general superintendent, counting by days, this is the latter one. Today is the latter one. From the time he Mia started nyanyi ministering, kaka la ƒe Mawu today nya is the gbogboawo latter one. si ke wole gbɔgblɔm egbetɔa
aganyo glory of today aganyo will surpass all that he has egbe manifested ƒe to him ŋutikɔkɔe ya throughout his ministry. egbe ƒe amisisi ya aƒo ta na amisisi si ke nɔe dzi va yi. The glory of today, the glory of today's gathering. Egbe ƒe ŋutikɔkɔe le míaƒe kpekpe sia me, kpekpe gã sia mea, anye Wherever you are, ŋutikɔkɔe tɔxɛ me ask ka the Lord, afi si ke ne le o la, fulfill your word. to na The aƒetɔ glory be of today, wɔ ɖe wo nya la dzi unction, be amisisi demonstration of his power, yeƒe enya ƒe ŋusẽ healings, dɔwɔna the Lord xɔxɔkpɔkpɔ should make today's katsutsu glory be great according to his word. Mawu awɔe woade goe awɔe wu He is the esiwo faithful God. míesusuna He is unfailing le his eƒe promises. nya la nu enye nuteƒewɔla le eƒe ŋugbedodo la nu. And we are taking you for your word. We are expecting the glory of today to be far greater than anyone we have experienced Mie le before. mɔkpɔkpɔ be gbe be ŋutikɔkɔe aƒo ta na In all his blessings, agbo eme do wu in all his blessings, nyitsɔ tɔwo katã. if you have testimony, please, you can come around. And our divisional overseers and regional overseers should also be present to interview them. In Jesus' name we pray. At the beginning of the year, the Lord put a prophetic word into the mouth of our general superintendent. If we are present, he said this year, the trees of the forest shall clap their hands. And the scripture is in Isaiah chapter 55, verse 13. I won't read there. But it said the mountains will break forth into singing, and the trees of the forest shall clap their hands. If mountains are going to praise the Lord, and the trees are going to clap their hands, Míado gbe ɖa ne aƒetɔ eye le ɖoɖo sia me la to sia to la ho ɖa atsi sia atsi la aho Mawu la ho atsi sia atsi eye do ho nu eye na ado gbe ɖa ne aƒetɔ. Ask the Lord to put his word into the mouth of his apostle as he stands today. Mía ado gbe ɖa be Mawu netsɔ yeƒe nya de yeƒe nyanyui kaka la ƒe aɖe dzi. God says his word shall not return unto him void. Mawu be ɖa yeƒe enya la matrɔ va ye gbɔ asi ƒuƒlu o. So his word should prosper. Yeƒe To this nya la that we pray. awɔ yeƒe dɔ le míɔ katã mía dome le fiẽsi ya.
You came to receive blessings from the Lord. Ne va be yaxɔ yayra tso Mawu What gbɔ. is your heart desire? Eke nye wo dzi me ƒe dzidziwo wo wòtrɔ ya ma Ask the hã. Lord to do for you. Gbɔna Mawu be wòawɔe na wo. Ask the Lord to do for you. Gblɔ na Mawu be wòawɔe na wo. In Jesus' name we pray. Let's pray against any attack the enemy has planned against us tonight. Any attack the enemy wants to fight against us, let's pray against that. In Jesus' name we pray. Le Yesu ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa le. Let's bring our general superintendent before the Lord. Míatsɔ nyanyui kaka la ɖo Mawu ƒe I believe ŋkume. he's crying to God. Mexɔe se bena Calling ele upon God. ɣli do na Mawu eye Let's ask the Lord to answer his prayers. wòle Mawu ƒe ŋkume dzi. Míado gbe ɖa be Mawu wòaɖo yeƒe gbedoɖa ŋuti eye yeƒe dzidzɔ wòade blibo.
If you have testimony, wherever you are, you can come to the front and bring Ne for da se didi la sio la na avango ne mnyano mon pokowe na di da se wherever you are, please come and take your seat. da se ame kpekpe awo pre paso bubuto awo me ka fisi kemi le ola mi va hoanyi no le ngo paji. In Jesus' name, Le Yesu pe nkome mi do gbera le. let us also pray that this visitation will result and have impact upon our lives, Mi do gbera be mo fe amesasra siala ne wo do le mi ape agbeji ne wo do le mi ape pomeme ne wo do le mia dom ne wo do le amesia me fe agbeme. If you have a testimony, please Ne da se di la sio la va ngo na va di o da sia blemi. Our divisional overseers and regional overseers, please, you come around. I want us to thank the Lord for hearing our prayers. Nyada kpena ma oba ese mi ape gbedodora o. We have prayed according to his words. We have prayed in the name of Jesus Christ. Mi de gbera le pe nyala nu mi do gbera le Yesu pe nkome eye mi ho ese be ese mi ape gbedodora de akpena ma o. In Jesus' name we pray. Le Yesu pe nkome mi do gbera le Dutoƒo Mawu mi de akpena o. Le eyi sia eyi to he sia ta le Yesu be nkome. Eye vanvala mienye be wo ngbedodo wo yayra la yo fun ple wo dome nyonyo eye wo troya la mi je mi akpo gome le wo amemveve sogbo la me mi de akpena o be ne se mi ngbedodo ra o mi de akpena o le Yesu bon come eye amekoko one glombe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Are we happy to be in the presence of the Lord? This is the second day of the glorious visitation,
And we believe that God will do so much. He has done so much already. And we want to praise him for what he's done and for what he's about to do. And so we are going to enter into a time of adoration. We are going to lift up the name of our Lord in song. And we ask that you join us and lift up the name of the Lord. And his glory, his presence would come and inhabit. And I believe that his miracles would continue to overflow in our lives in the name of Jesus. Amen. Oh Lord my God, when I in awesome wonder come worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Everybody join me, say, oh Lord. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, and we sing of thy power throughout the universe. Everybody sing. Savior, how great thou art, how great thou art. Lift your voice and say, then sings my Savior, how great thou art, how great. Then sings my soul, my Savior is my Redeemer and my Deliverer. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior, God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Oh, 'tis so sweet to trust in Jesus and just to take him at his word, just to rest, just to rest upon his promise, upon his and just to know, thus saith the Lord. So we lift our voice and say, Jesus, Jesus, oh Jesus, how I trust you, and now I've proven you over and over again and again and again, Jesus, oh precious Jesus. Oh, for grace to love him more. For grace to trust. Let's lift up the name of Jesus. 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 How I trust you. And how I've proven you.
precious Jesus. Precious Jesus. Oh, for grace. Oh, for grace to trust Him more. Marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt. Yonder on Calvary's mount, out there where the blood of the Lamb was spilled. We say grace, 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 God's grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Talk of His grace, sing of the Lord's grace. It is greater. Grace that is greater than all. Let's worship the name of Jesus for His grace. Grace, grace. Grace, grace. It's the grace of God, God's grace. and it will pardon. Grace That will pardon and cleanse within. Oh, grace, grace. God's grace, God's grace that is greater. Grace that is greater than all our sin. My Jesus, I love Thee. I know Thou art mine. All over the square, let's sing for Thee. For Thee, all the follies of sin I resign. I resign. Lift your voice and say, my gracious Redeemer. Lift your hands if you know that Jesus is your Redeemer. My Savior. He is our Savior and our Redeemer. If ever I love Thee, my Jesus, it's now. My gracious Redeemer. You are my Savior. My Savior art Thou. If ever I love Thee, my Jesus, it is now. If ever I love You, if ever I love You, my Jesus, it's now. If ever I love You, if ever I love You, my Jesus, 'tis Hallelujah! Hallelujah! We want to praise the name of the Lord. We want to lift Him up higher. We want to praise Him with everything in our hearts, in our bodies, our souls, and our minds. Amen.
the Lord. My spirit, soul, and body, praise the Lord. My spirit, soul, and body, praise the Lord. Oh, my spirit, soul, and body, praise the Lord. Oh, my spirit, hey, praise the Lord. My spirit, soul, oh, praise the Lord. My spirit, praise the Lord, my spirit, soul, and body. Praise the Lord, my spirit, soul, and body. Praise the Lord, my spirit, soul, and body. Shout your voice, lift your hands, sing out. Praise the Lord, my spirit. Satan can never conquer me. Satan can never conquer me. Everybody, Satan can never. When I go, when I pray, Satan never, Satan can never. No, you never. When I go to the Lord in faith, and when I pray, oh, Satan can never, no, he never, no, he'll never. When I go to the Lord in faith, when I pray, oh, he will never conquer. Satan will never conquer. Satan will never. When I go to the Lord in prayer, when I pray, there is power mighty. Lift it up, say there is power mighty in the blood of Jesus Christ. Do you believe in the power of the blood of Jesus? There is power. Hey. There is power. Mighty. Lift your voice and say there is power. Hey. In the blood of Jesus Christ. There is power. Oh, lift it. There is power. Wonder working power. There is power. Miracle working power. There is power. Hey, in the blood of Jesus Christ. Oh, there is power. There is healing power. There is power. There is power. Let's say it again. There is power. There is power mighty. There is power. There is power mighty. There is power. Mighty power. Immortal God, how great thou art. Immortal God, invisible Lord. Oh, immortal God, how great thou art. Immortal God, invincible Lord. Oh, immortal God, how great. Is your God immortal? He's invincible. Hey, immortal God. Oh, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Oh, the joy. Over here, let me see your joy. Let us hear your joy. Oh, the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives
Hallelujah. Shall we pray? Mia adogbeda. Gracious Father in heaven, we want Amenuvela Mawu le dziƒo miede akpenɔ le wo du le mia domenɔnɔ la ta. thank you for your power. Miede akpenɔ ɖe wo ŋusẽ si ke le dzadzam ɖe mia dome xoxo la ta. Miede akpenɔ na dzidzɔ si ke ne de miaƒe dzime le eyi sia me. We magnify and adore your Mie kafu wo ŋkɔ kɔkɔe la mia Mawu. We lift you up because Eye miedo ɖe dzi above all, elabe ne ƒo ta na nu sia nu le xixe sia me. there is no God like unto thee, our God. Eye Mawu aɖeke meli abe mia Mawu ene o. Miedo ɖe dzi, mie kafu o. We pray Mawu miedo gbe ɖa that tonight be wòtrɔ ya la us with your na sra mi kpɔ ŋusẽtɔe. you will visit us with your Na sra mi kpɔ kple wò ŋusẽ gã la. to roll away Be na ɖe agba sia agba le wo dukɔa dzi le Yesu ƒe nukɔme. Father, here we are Fofo, mieva ɖo, for your glorious visit. miele mɔ kpɔm na wo And we know that ŋutikɔkɔe. there are blessings. Eye elabena mienye be ne ne sra me kpɔ la, Lord our God, amea nye na yayra ƒe ame. wait for you. Aƒetɔ mienɔ te le afi sia, sra mi kpɔ kple xɔxɔkpɔkpɔ, To those who sra let your light mi kpɔ. to them. Eye ame siwo nɔ anyi le vivitsi me la, na be wo keke le naklẽ na wo. Miedo gbe ɖa be Jesus' name. ame sia ame si ke le mɔ kpɔm na nane la, Aƒetɔ Father, numɔ katã ne su esi. Aƒetɔ sra mi kpɔ kple wò ŋusẽ la. Eye ɖe kuhi sia kuhi ɖa, dɔléle sia dɔléle, Aƒetɔ ɖe dɔléle ɖe sia ɖe ɖa. every oppression, Eye tete ɖe anyi ɖe sia ɖe ɖa, Aƒetɔ ɖewo ɖa. yoke shall be broken. Eye kɔkutsi sia kɔkutsi ne gbã wòtrɔ ya. Rejoicing Eye wo dukɔa wòatrɔ ya ƒe me kple dzidzɔ kple aseyetsotso abe ale si ke ne wɔe na mi etsɔ wòtrɔ me va yi ene. Father, Fofo, eyes are upon thee. míaƒe ŋku le dziwò. Miedo gbe ɖa bena nawɔ na atsi amlima le mía dome. Na be xɔkpɔkpɔ ne sra. Holiness flow. Na be kɔkɔenyenye ne sra. Your people Na be fear that wo receiving all mɔvɔvɔ ne ge ɖe wo dukɔ ƒe dzime. Eye ne míedzo la, mía anɔ agbe na wo. Eye mía alé kɔkɔenyenye me ɖe asi le Yesu ƒe nukɔme. Father, we pray Fofo miedo gbe ɖa upon the man of God bena will be wo mighty tonight. ame sisi ke la nɔ nyanyui kaka la dzi la Father, nuwase. let your Fofo hand be upon na be wo asi sese ne nɔ eyama dzi. prepare for us. Eye nu sia nu si ke ne dzra ɖo to eyama dzi na mi la.
Le Yesu ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa le. Amen. Mía atsɔ míaƒe hadzigbalẽ. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing sent from the Savior above. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing, showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead.
It is now time for intercessory prayer. Koko popo pe Therefore, eyi if you are ni sitting sia. down, please stand up so that we can pray together. Eye We want to pray concerning economic disaster all over the globe. But before we do, I want us to read Ezekiel chapter 22, verse 30. It says, and I sought for a man Ezekiel among them Pagbaleta that should make Blavevor eton and stand in Popo the gap yeton before me, Ebe mele amejim Bo wano gbagbape Eye wa honyade a Ko be nyemega agblenu o Ke nyemekpo amiadeke o for the salvation Eye maula of the nation. Ele amede ame de jimbe wa honyade jukonta Be amowa kpo ho amowa kpo doyo amowa kpo kachuchu keme kwa amiadeke o Eye miado gbera wo troya be mao ne dezon ko de ganyao sikere nu sem le hihia katame Before we Eye hafi mia ede gbedodora tanya jila mia hlan le Samuel Pagbale gbanto tawieve as for me, Popo blaevo eton someone like you and like me, Prophet Samuel. Moreover, as for me, bena forbid ne that I should terha pray ha cho against the gbonye Lord. be ma a davode ma ojibe nyemega adogbera de miata o 7 and 8. It says, peace be within thy walls, and prosperity within thy palaces. For my brethren and companions' sakes, I will now say, peace be within thee. Brethren, novio mia hunya be nuo eye mia dogbera be mau down prosperity wa cho nukodede nu jejina me for ple kesironu pogode anyigba kataji recession ela bena ganyao le nu sen all over the globe. eye amowuwo bo le anyigbanji Businesses, eye they want to make a ajododo vlo ko ele anyigba si aji ela be ganyao le nu sen those of heaven. be mao de hunjipo vontro kple dziƒo frese wo be To the Lord. kesinɔnu klosalo wa dza kɔ ɖe anyigba dzi dogbera mawo atɔ na mi dogbera ele wo gbe sem ele nye gbe sem ele miɔ katã ƒe gbe sem le Yesu ƒe ŋkɔ dzi nye dogbera le amen ɖe matem ase wo amen I mahã. want to read Psalm 107, verses 4 to 6. They wandered in the wilderness in a solitary way. They found no city to dwell in. Hungry and thirsty, their soul fainted in them. Then they cried unto the Lord in their trouble, and he delivered them out of their distresses. Eye Let's take note. o dowli na mawo eye mawo ɖewo to tso mawo ɖewo tso woaƒe vevesese la me ne mie dowli na mawo la mawo ŋusẽ katã toa Our prayer. ase míaƒe gbedodoɖawo They are so eye amo many people are suffering ame geɖewo le fu kpem ame geɖewo la le ahedada me elabena eganyawo le nu sem eye dogbe ɖa be aƒetɔ upon the leader. ve wo dzokɔnu ve wo subɔla nu ve na be wo nublanuikpɔkpɔ kple wo ameveve ne ƒo go ɖe wo dzokɔa dzi I said, God will dogbe ɖa in Jesus' eye mawo atɔ na wo le Yesu ƒe ŋkɔme míedo gbe ɖa le amen pray against míado gbe ɖa disaster. ɖe Flood here, flood there. ale si ke etsi Earthquake there. etsi All le over the globe. etsidɔdɔwo le ƒo go ɖe anyigba dzi ale si ke gbegblẽwo le dzim le ɖusi dzi kple emiɔ me le anyigba katã dzi Shadow of death. eye míado gbe ɖa be ku be vɔvɔli si ke tsɔ anyigba dzi Because they la wo katã ne ɖe la elabena dukɔ la rebelled wo dze aglã ɖe Mawu ŋuti dukɔ gbe be yewomaɖo to Mawu o elabena wowɔ nyametsotso bena yewoa
agbe nu yoma wɔ ɖe Yehowa ƒe ɖoɖo dzi o. Eye ome wɔ ɖe dziƒovitɔ la ƒe nuɖoanyiwo dzi o. Eye oge eye wo le veve sem. Eye wo dole na Yehowa. Eye ole avi fam, ole ŋeŋem le fukpekpete. Eye míado gbe ɖa be Mawu ne ve míaƒe dukɔwo nu, Mawu ne ve míaƒe dukplɔlawo nu, Mawu ne ve mía nu bena wòatrɔ míaƒe aboyomenyenye, míaƒe kluvinyenye wòatrɔ zu agbɔsɔsɔ, wòatrɔ zu yayra na mí, wòaɖe ku ƒe vɔvɔli ɖa le mía dzi. Eye nɔviwo wo nu eye na do wli na Mawu bena gbegblẽwo si ke le dzɔdzɔm le xixia katã me la, wo katã nu netsi. Eye míakpɔ Angleterre, France kple Afrique du Sud kpakple dukɔ bubuwo, míayi ɖe Syrie kple Australie. Eye ne míayi ɖe Sudan, Israel, Pakistan. Eye míakpɔ Russia kple Ukraine ɖa. Míakpɔ nu si ke le dzɔdzɔm le afi ma. Míado gbe ɖe dukɔ mawo katã bena Mawu ne xɔ na wo eye woakpɔ vovo tso nu vɔ me. Mawu ne xɔ na wo bena Mawu aɖe to le eganyawo si ke ŋusẽ kple dɔwɔamewo kple gbegblẽ si ke ƒogo ɖe anyi le dumawo me. Mawu nye teƒewɔla, Mawue eye sena míaƒe gbedodoɖawo eye doli na Mawu, Mawu atɔ na wo. Le Yesu ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa le amen. Minam dukɔ ƒe amen. Míado gbe ɖa ɖe nyanyui kaka la ta, Mawu ƒe amea ta. Si ke tso agbe doto hamea me wòle mɔ nya gblɔ na xixia katã. GCK be zimenɔla. Hafi míado gbe ɖa. Mía axlẽ nu le Tesalonika ƒe agbalẽ me. Ebe mído gbe le mía ta bena Mawu ƒe nya nu asẽ eye amewo atrɔ va Mawu gbɔ. Eye amewo atrɔ le woaƒe mɔ vɔ̃wo nu. Míahu míaƒe nu, míado gbe Mawu ƒe amea ta bena Mawu la, Mawu ƒe ameveve ne dzi ɖe dzi nɛ. Eye edɔ si ke Mawu tsɔ de eya si me la, woaga dze dzi wu tsã. Eye ɖoɖo sia si ke dze gɔme tso etsɔ la, Mawu ƒe ŋusẽ la ne ɖe zɔn amemlatɔe, ne ɖe zɔn woaxɔ na me, ne ɖe zɔn woaɖe ame, ne ɖe zɔn woayɔ dɔ ame, ne ɖe zɔn woawɔ ame ablɔɖevi. Eya ta do gbe ɖa na Aƒetɔ bena abosam ƒe ɖoɖo ɖe sia ɖe dome wòagblẽ. Do gbe ɖa. Eye Mawu ƒe ŋusẽ ne ɖe zɔn eye woaƒo ƒutoa ƒe ɖoɖo ɖe sia ɖe ƒu anyi. Eye le Togo teƒe sia kple Ghana teƒe vovowo la, Mawu ƒe ŋusẽ ne ɖe zɔn eye bena ɖekawɔwɔ ne nɔ anyi. Eye Mawu la wòaɖo teƒe na ame sia ame le eƒe dɔwɔwɔ nu. Mawu ne yra ame sia ame. Mawu ne do ame sia ame ɖe dzi. Hafi míawu gbedoɖa sia nu la, míado gbe ɖe mía ɖokui ta. Eye kuhi geɖewo le mía si dzi. Kuhi geɖewo le mía dzi. Eye amewo hiã katsotso dɔyɔyɔ. Amewo hiã Mawu ƒe amesasrãkpɔ be Mawu ne ɖe zɔn mía dometɔ ɖe sia ɖe ƒe agbe me. Le Yesu ƒe ŋkɔ mído gbe ɖa me. Mɔ se katã tɔ míede akpe na wo ɖe mɔkpɔkpɔ sia ta. Eye míenyae bena eye ne gblɔ bena ne mítsɔ míaƒe gbedoɖa ta nyɔ va ŋkume na natɔ na mí amlematɔe. Akpe na wo elabena tɔ na mí. Bubu na wo ŋkɔ. Le Yesu ƒe ŋkɔ sesia me míedo gbe ɖa le
Amen. De matema se amen. Matema se Jukon pe amen mahan. De matema se GCK pe amen mahan. At this time, we want to take some few announcements. Le isia mia hoda nyana nyanyaro. By the grace of God, Tomo ba me la egbenye ŋkeke Velia le Dutoƒo Mawu kaka siame. it will continue till Aye, Tuesday G. evening. Vas aye je mia wenu The first session, brada the gbe wetro. ministers, church workers, Aye. and professionals conference. Mie le bobo wona kplɔlawo tsɔtsi kplɔlawo kple ame siwo nye dɔwɔtɔwo Tomorrow morning by 6 a.m. eye will continue. etsɔ gade ko la miagayi ɖe bɔbɔa dzi Monday and Tuesday. eye miagawɔe dzo ɖa kple brada gbe Encourage all eye medze ma do ŋusẽ mia dometɔ ɖe sia ɖe be miakpe mia nɔviwo be woakpɔ gome le bɔbɔ sia me eye tsɔnji to mɔ ba meveve me la sɔhewo ƒe gododoa hã ave me le teƒe si ko le wɔ Dutoƒo Mawu nyakaka le Yesterday we told you etsɔ va yi la mie because of some reasons we are still doing it at the stadium. We want you to bear with us. At the end of tonight's meeting, we want to encourage Eye, participants wotrɔ sia ƒe bɔbɔ megbe la mia two pavilions over there. miatsɔ miabia tso mia gbɔ miatsɔ azikpuiwo yi ɖe miaƒe ɖusi kpa dzi By the grace of God, to Mawu ba meveve me la will help us and Mawu la kpe ɖe mia ŋuti Mawu la yra mi ne miewɔ esia. we have some few people to introduce. Some of them Ame aɖewo le mia dome mia aɖe fiɔ mi eye ame si ko mi ɖe fiɔ mi tsɔ va yi la mi maga aɖewo fia ake o. Apostle Jude Hammer, Apostle Former Director, Jude General Hammer. Scripture Union. You're welcome. Ele mia dome miawoe zɔn. Tsitsiko preacher ame si ke zimenɔla le tso Congo la ele mia dome. Apostolo Jude Hammer Reverend Dr. eye pastor bubutɔ kokolɔtse etso Panteko ƒe hame enye tatɔ enye agbalẽ ŋlɔla gã le afi ma miawoe zɔn. Bishop Stephen Owusu Jackson eye etso enye tatɔ na Christian Praise ƒe eha miawoe zɔn. Alimatu Brahima esi ke nya amegã le sukukɔkɔ si ke tsuna sɔhewo ɖo miawoe zɔn. Christian Generation Church Right Reverend Prosper Zomeku nɔvi Global Evangelical Church. You are welcome, sir. Reverend Fred Mark Davis, Olive City Ministries. You are welcome, sir. Thank you and God bless you. akpena mi Mawu ne yra mi. Job 35:10. Our mighty God is spoken of as the one who giveth songs in the night.
songs in our nightly seasons, songs through our difficult days, songs that soothe the soul. In the night when Paul and Silas were locked up in a cold, dark dungeon, God gave them Hajeji la egbo agbe luvon, edo anse luvon me, enana mokpokpo ame. extraordinary deliverance. Eye demonstrating God's enana be ame xɔna kaka ɖe dzi na eƒe xɔ kpɔkpɔ. dire circumstance. The prison walls shook, the chains fell off. Eye enana be gaxɔ ʋuʋuna. No matter what chains, Eye shackles may have amewo bound kpɔ you, katsutsu I want you to tso trust woaƒe God. nɔnɔme vovovowo me. Beautiful harmony by gifted psalmists from around the world. Eye As we bring to you choir from states and regions and míase dukɔwo ƒe hadzidziwo, broken, woaƒe gbeviviwo, mía ase woƒe ŋkɔ, Mawu neyra mi. Some men try so hard to prove that God's not really real, while others say they know for sure His love you cannot feel. But I know He's real within my
that the things of this world have brought them peace of mind. But with the dawn of each new day, new thrills they try to find. Not until they meet the Prince of Peace can they ever hope to find release. And Jesus is still the answer for a world that's longing for peace.
Please, we have testimony to listen to. I am Dr. Louise Avoclea, an internal medicine specialist. With me here is James Stevenson. He has a testimony. Novi Steve, ye no telegbon le tepesia. Dase di lesi ebe ya di dase. Kaka fone apeto. My name is James Stevenson from Goso region, Tepa division, and my location is in Pasaso. Macho impasa. About 4 months ago, Eye jinu enenyesia. sharp pains on my chest. Eye So akota I did not pay attention to no venye. So Eye nyamacho de kelemo. about 2 months ago, Eye lie down and I felt a sharp pain, very sharp. So I jinu venyesia eye meva me jani eye eson ebe nu kare jore jima meva ele abe upper part of my chest was nane da dogole pa akota ene eye bia tona be mai konji eye wa scanner nai I said, oh, but we are preparing for GCK. eye me don se me globe me gale na be mai konji la mi jajara o mia wo GCK Pay much attention to that kind of thing. eye nyeme ga cho dele mena VVCC okay me gale nye doji eye cho va ila isi me ke ma pa ma le gbedom dala me be ma cho as me cho asin dara fi ma le gbedora me gbe la nye me ga cho de le mo eye me ga ide do nye wo oji eye sereka kwa o nye me ga le via de ke se mu le tepe ore nye me ga le via de ke se le tepe o eye ne eji ne me gbe mla anyi la ne me ma ajenge si la ma se na veve ke me ga mla jenge sia nye me se via de ko eye nu sia nu dodo ka fu ne apeto eye nu si ke wo mia no vie nye be yepe akota be efureka eto le no eto ena bo le vesem eye nu sia nu edodo apeto Yesu yodwe eyata echoa nukunu pa echija echovai eye doyo srabe to sisiene eye echomie kpobe Yesu benusia eye nu centre akode eye amegedo kpo doyoyo eye nukunu gedo su amosi eye bafao amesiko tutu la akpareka eye amesiko me gazon kpo efe gedo la ozon echo abo ekpo fungbe eye deviade siko oji eho po yene la mo fofo kpo ke echo efonu apoto le doji eye mia no vi nyonu de ka ha be adidase ele ashanti gbedom no ode gomena mi la mia agbenemi eyata wo koya mon popo ye gasu enyegbakli wo sibe mia aga normal for afonu apoto ba fonu eye mia ho enyala eye wo troya malenu san domo me ka fisika na le na le apo me ya church pa me ya me ka fisika na le eye le nyasemola de hoserego hose enye agbo sike na avu be apeto Yesu Kristo wa gadama be wa ayodo wa kasinchio me kan fisike leve o eji yele ovema ta yele woduma adom duama ye dena funawa ekplo ya chape ya me kan gbansike le jiola wotroya la de hoserego ho apeto Yesu Kristo jise ayodo achukao achi amlimale o agbama
eye me kan nya si ke dokita to no le konji o, me kan résultat ko no le konji o, me kan nya si ko gblɔ na o la do Yesu akpɔ, va Yesu agbɔ wo trɔ ya eye a xɔ na o kasientsi kple xɔse abe nyɔnu ma si ke eʋu nɔ dodom le ŋtsi ƒo eve sɔŋ eye wògblɔ na eɖokui be ne me ke kasi eƒe awuʋlaya to ko la makpɔ dɔyɔyɔ la eye metsi aƒeme o ke ezɔ kaka va amehawo dome eye wòkasi Yesu ŋtsia. Yesu gblɔ be egblɔ na ebe nusrɔ̃la be ame aɖe kasi ŋutinye eye nusrɔ̃la to na be o mie le amewo dome eye amewo le mía mimim eye negblɔ be ame aɖe kasi ye ŋuti mahã ebe ame aɖe kasi ŋutinye eye ŋusẽ aɖe dogo le ye me ke wòtrɔ la ekpɔ nene ƒe nyɔnua eye wògblɔ be vinye nyɔnu wotsɔ wò nu vɔ ke o eye eve me nɔ le wo xɔse la nu eye numake la po yewo be ŋukɔkɔa nu tso eye etsɔ ɖevi ŋutsuvi aɖe si ke meƒo nu kpɔ eye meƒo nu kpɔ kaka ƒe 14 sɔŋ le tsɔ ƒe gbedodo la mea dada bia se be evinye ɖeke ne fɔ ɖo ebe ye fɔ nyuie dada me fɔ nyuie Yesu Kristo na be ye fɔ nyuie ye haya ye le nu ƒom ne wɔe na ɖevi ma la awɔe na o hã ne kasi ɖevi ma ŋuti la akasi o hã ŋuti o eya ta mele wo kpem wòtrɔ ya meka gbã o meka kuhia o meka nɔnɔme si ke ne le o dɔ ma kpɔ ƒe nɔnɔme ya srɔ̃ ma ɖe ƒe nɔnɔme ya ega me le asiwoa nu ka nye agbã le dzi o va Yesua gbɔ nukunu le dzadzam abe etsi ene dɔyɔyɔ le sasram abe tɔsisi ene eya ta Yesu Kristo le mía dome Yesu Kristo be nusẽ tri akɔe Yesu Kristo be ŋkɔa nusẽ tri akɔe eye mía nɔvi nyɔnu sia ele dase ɖim ebe ye hlo yeƒe ehlo me etẽ eye esime ke ye va la yeƒe hlo me tẽ ke egbe la ke etsɔ va le mɔ ƒe ame be gbedoɖa megbea be enu si ke tẽ hlo ebe hloa enua emiɔ enua dzo eya ta ele nɔ be wòtrɔ ya megato ŋuti o ayi o gbeɖe to ɖa Yesu be Yesu megato ŋuti nye na ayi o aƒetɔ kasi nye hã ŋuti nye kasi ŋuti nye kasi evinye ŋutsua ŋuti kasi evinye nyɔnua ŋuti kasi srɔ̃nye ŋuti kasi nye ƒomea ŋuti kasi nye agbe ŋuti nu sia nu si ke nye dɔléle le nye tagome nye ŋutilã me nu sia si ke dɔléle le menye la wòtrɔ ya aƒetɔ kasi yɔ dɔ nam la yɔ dɔ nam ne mehaya ko la madze yewo me yɔ dɔ nam gblẽ ne wòtrɔ ya gblẽ wo dzime ƒe dzidziwo ne wòtrɔ ya awɔe na wo mie le ɖoɖoa me ya ɖoɖoa le edzi yim eye ɖase ɖiɖi geɖewo le ele nɔ be hã naɖi ɖase oɖo ɖaɖi ɖase le aƒea me oɖo ɖaɖi ɖase le tsɔtsi kpa me oɖo ɖaɖi ɖase le afi si ke ne le mɔwo nya sem Afrika ƒe du ɖe sia ɖe me la oɖo ɖaɖi ɖase le afi ma míase hadzidziawo.
Once sat alone beside the highway begging. His eyes were blind. The light he could not see. He clutched his rags and shivered in the shadows. Then Jesus came and bade his darkness flee. From home and friends, the evil spirits drove him. Among the tombs, he dwelt in misery. He cut himself as demon powers possessed him. Then Jesus came and set this captive free. Takes the gloom and fills the life with glory. All is changed when Jesus comes to stay. He takes the gloom and fills the life with glory. All is changed when Jesus comes to stay. Unclean, unclean, that leper cried in torment. The deaf, the dumb, in helplessness stood near. The fever raged, disease had gripped its victims. Then Jesus came and cast out every fear. When Jesus comes, the tempter's heart is broken. When Jesus comes, all tears are wiped away. He takes the gloom and fills the life with glory. All is changed when Jesus comes to stay. He takes the gloom and fills the life with glory. All is changed when Jesus comes to So men today have found a Savior able. They could not conquer passion, lust, and sin. Their broken hearts had left them sad and lonely. Then Jesus came and dwelt himself within. When Jesus comes, the tempter, his power is broken. When Jesus comes, all tears are wiped away. He takes the gloom and fills the life with glory. All is changed when Jesus comes to stay. He takes the gloom and fills the life with
gloom and fills the life with glory. All is changed when Jesus comes to stay. He takes the gloom and fills the life with glory. All is changed when Jesus comes to stay. He takes the gloom and fills the life with glory. All is changed when Jesus comes to stay. We want to welcome everyone joining us from around the world to this incredible global event as we celebrate the power of Jesus and his love for the nations. We are so excited to be in Ghana, Accra, for this edition of Global Crusade with Kumuyi. Ghana is a nation known for its love for God. Her commitment to excellence and the incredible hospitality of the Ghanaian people is stuff of legend, and we have truly experienced all of this and more during this crusade. You know, many years ago, Dr. Kumuyi began a mission to Ghana, which over the years blossomed and bloomed into what we see here today. It's a prophetic and powerful testament to what the mustard seed of God's word can accomplish when God finds a man who is sold out to him. So, as we await the proclamation of God's word from Dr. Kumuyi that will usher into the outpouring of God's power and glory, it is with absolute pleasure and a great joy that I present to you our guest musician, a singer-songwriter, and a wonderful gospel music artist who will lead us in worship. So friends, come before God's throne with me, tune your hearts to sing praises and glory to our great King, Jesus, as we welcome Jared Anderson. Welcome back, everybody. It's day 2 of this magnificent crusade. My name is Jared Anderson. I'm with my friends Matt and Mary. What a pleasure to be with you. Thank you, Dr. Kumuyi, for having us. We're ready to lift up our voices, to sing to the Lord as one voice, one heart, one mind. We're going to do this for a long time. This is rehearsal. I was buried beneath my shame, and who could carry that kind away? It wasn't my tomb till I met you. I was breathing but not alive, and all my failures I tried to hide. It was my tomb till I met you. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You called
your freedom is all that I know. The old made new. Jesus, when I met you, oh yeah, Lord, you called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, into your glorious day. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness, to your glorious glorious, glorious day. Oh, yeah. Oh, glorious day. Ooh, yeah. Lord, thank you for calling us by name. Thank you for not turning us into a number. Lord, but you know everything about us, and you don't give up on us, Lord. King of my heart, let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, he is my song. Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, he is my song. 'Cause you are good, good. Oh, you are good, good. Oh, let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, he is my song. Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, he is mine. Sing it again. Let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, he is my song. Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, he is my soul. You are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, Lord, you are good. You're good. Oh. I wanna be close, close to your side. Heaven is real, death is a lie. I want
hear voices of angels above, singing as one. Hallelujah. Holy, holy, God Almighty, great I am. Who is worthy? None beside thee, God Almighty, great I am. I wanna be near to your heart, loving the world and hating the dark. I wanna see dry bones living again, singing as one. Oh, hallelujah. Holy, holy, God Almighty, the great I am. Who is worthy? There's none beside thee, God Almighty, the great I am. You're the great I am, Lord. The mountains shake before you, the demons run and flee. Oh, at the mention of the name King of Majesty, there is no power in hell or any who can stand before the power and the presence of the great I am, the great I am, the great I am, the great I am.
Did I hear you clap the other time? Did I hear you clap at all? Put your hands together for Jesus. Amen. Listen to me, the people of Accra. All of us all over the world. This is the hour now. Africa, stand at attention. Europe, wake up. Oceania, this is the time. America's North, South, Central, this is the hour. Asia, Central, South, West, this is the time. And there is a particular word that has no translation. It's the heavenly language. And as we wait for the glorious visitation tonight, listen to me carefully. Tonight will be superlative. Yesterday was comparative. And now, what will you do tonight? You are going to welcome the Lord's visitation with the loudest, longest hallelujah. Praise the Lord. Amen. One more time before we conclude. The longer your hallelujah, the louder your hallelujah, the greater and the faster your miracles. Put your hands together for Jesus. Amen. When God visits, nothing remains the same. Nothing. There will be eruptions tonight. When he visited in the wilderness, there were eruptions. Sinai could not contain the majesty of his glory. Tonight, everybody say tonight. Say tonight. And as we welcome to the podium, the apostle to the nation, Apostolo Dutoƒo Apostolo Pastor Dr. W.F. Kumuyi. Thank you, Pastor. Pastor Akpe. Praise the Lord. Kafu na Mawu. That's our national overseer from Liberia. Everybody Amesia praise the memebewa kafu Mawu. I welcome you tonight. Medo jana mi le fiesiam. Esi ayenye Mawu pe nusen pe fiesi. Enye nukunu pe fiesi. Eye wonye dede kpokpo pe fiesi. Enye hohople pe fiesi. Eye wonye Mawu pe amesasrãkpɔ ŋutikɔkɔe ike taɖodinu le ŋuti na amesia me.
prayer before we Miado begin. gbera kafine miade Father, gome. we Fofo thank you. nye de akpena bless your wo. name. Eye mie yira wo Great kom. God, Mawu ga ye glorious nenye God, tete lesi be anytime, atem awonu every sianu time, le anywhere, siayi everywhere. le gapoposia gapopome le afisi afi. We're asking, Lord, Mie tonight, gbedomda le the fiansia. heavens will be Bena opened upon jipo nu everyone. no fude mia dometo de sia And de your jin. glorious Eye wonu visitation ti will kokwepe bring amesasrãkpɔ salvation, ne healing, tsɔ dede deliverance, xɔxɔ miracle to gadede everyone kple in nukunu Jesus' vɛ na name. ame sia ame le Yesu ƒe ŋkɔme. Fill every heart with your joy. Na be dzi sia dzi na yɔ Let fún kple everyone dzidzɔ. receive from Eye heaven. ame sia ame na xɔ nunana Bless tso dziƒo everyone na without yra mía exception. dometɔ de sia de ame ɖeke mato le me o. Jesus' mighty Le Yesu name ƒe we ŋkɔ tri akɔ pray. ame míedo gbe ɖa le. God bless you. You can sit Mawu down. ne yra o. Bɔbɔ nɔ anyi fa. Tonight we're looking at Fiesia the Acts of mie the le kpɔ Apostles. apostolowo ƒe dɔwɔwɔwo. And I'm reading from Eye chapter me le 15, xlẽm verse 14. ta wi ade Acts kpukpu wi chapter enelia 15, dɔwɔwɔwo verse 14. ta wi ade It says Simon had declared ta how wi atɔ̃ God kpukpu wi at the enelia first Simon did Simeon xlẽ fia Gentiles ale si to Mawu take kpɔ out trɔ̃subɔlawo of ɖa them gbã a people for his bena name. yeaxɔ dukɔ tso wo dome hena eƒe ŋkɔ la. The verse talks about Kpukpuia God Mawu kpɔ trɔ̃subɔlawo ɖa gbã Mawu kpɔ wo ɖa. He visited the Mawu Gentiles. ekpɔ He trɔ̃subɔlawo talks ɖa about gbã. the unchanging God. Ele nu ƒom tso Mawu The matrɔmatrɔ ŋuti. supernatural God. Ele nu ƒom tso The amlima God that Mawua is ŋuti. same forever. Ele nu ƒom tso Mawu yi ke The nye God that nenema says, I ƒe am Mawu tso God, mavɔ yi ɖe I mavɔ me. change Mawu not. yi gblɔ be Mawu ye menye eye nye If metrɔna he does o. not change, Eye ne metrɔ he oa. visited the Gentiles Etrɔ at that time. ekpɔ trɔ̃subɔlawo He's ɖa still le yiyi visiting ma the me. Gentiles Eye today. ekpɔtɔ le trɔ̃subɔlawo kpɔm ɖa And what egbe was egbe. the purpose? Eye taɖodzinu ka ŋutie To wòkpɔ take wo ɖa. out of Taɖodzinu ka them ŋuti a o bena people for wòaɖe his name. dukɔ na ye ŋutɔ eɖokui wòaxɔ dukɔ Changes na not. ye ŋutɔ eɖokui tso What's his trɔ̃subɔlawo purpose dome. today? Metrɔ o. Eye In taɖodzinu God ka le Mawu si visiting egbe. us. Ne Mawu le The mía great srãkpɔkpɔ me. God Ne visiting Mawu us. gã va kpɔ mi The ɖa ɖe. glorious Taɖodzinu ka God le si o. visiting Ne us. ŋutikɔkɔe ƒe Mawua Remember, va kpɔ mi it's an ɖa. unchanging Taɖodzinu God. ka le si o. Ɖo ŋku edzi no His enye purpose Mawu at that time matrɔmatrɔ. Eye le yi was ma to me yi ke take wòsra trɔ̃subɔlawo kpɔa. of Ebe yeaɖe them dukɔ, a yeaxɔ people dukɔ for his le name. wo dome na ye ŋutɔ yeƒe ŋkɔ. Take out of them Be a yeaxɔ people dukɔ for his tso wo glory. dome hena yeƒe ŋutikɔkɔe la. A people Bena for his wòaxɔ pleasure. dukɔ tso wo dome hena ye ŋutɔ If he has yeƒe not changed, dzidzɔkpɔkpɔ. Mawu his metrɔ o. purpose has not Eye changed. yeƒe taɖodzinu yeƒe And tameɖoɖo the tsã purpose metrɔ is o. to take Eye out, Mawu ƒe tameɖoɖoa select yenye be out, wòaxɔ ame choose ɖewo le wo out dome. a Wòatia amewo le wo people dome. for Bena his wòatia name, dukɔ le his wo dome glory, hena his yeƒe pleasure. ŋkɔ, hena yeƒe ŋutikɔkɔe, hena yeƒe nudzedzekpɔkpɔ. God's Mawu unchanging purpose Mawu of the ƒe present taɖodzinu visitation. matrɔmatrɔ hena egbe ƒe amesasrãkpɔ. The glorious visitation we're here Mawu for. ƒe ŋutikɔkɔe ƒe amesasrãkpɔ yi ke God ta mie le teƒe ya ɖo. ordained it. Mawu ye ɖoe. God began Mawu it. ye dze egɔme. God Mawu ye continues wɔe gbã that eye Mawu ekpɔtɔ le edzi yim. great, glorious visitation. Ŋutikɔkɔe ƒe amesasrãkpɔ gã la. We need to know Eye ele hiã our be heart, míanye in le our míaƒe lives, dziwo me, we need to le know míaƒe susuwo from me. personal Míɖo la nye experience. le míaŋutɔ míaƒe numetoto wɔwɔ me tɔxɛtɔxɛa. Mawu ƒe tameɖoɖo matrɔmatrɔ hena míaƒe egbe ƒe amesasrãkpɔ. Mawu asra wo kpɔ le teƒe sia teƒe yi ke ne le xixea mea. Yehowa asra wo kpɔ eye yeƒe amesasrãkpɔa taɖodzinu le eŋuti. And so as we are here tonight, Eye esi ne le to dzi le fie God's sia. purpose for you Mawu ɖo tame ɖe is ŋuti to o. select you Mawu and ƒe to choose you. tameɖoɖo ɖe ŋuti enye bena ɖe Mawu And be to yeatsia bring wo. you out. Mawu be yeaɖe wo God's do go purpose le for you dukɔ tonight trɔsubɔsubɔ ƒe dukɔ me. for the Mawu ƒe present tameɖoɖo ɖe ŋuti glorious oa yenye be visitation. Mawu
ejibe ya tiao to leave it to lay Mawu his hands on ejibe you ya and tso draw yepe asi you out adojio of the eye whole wa de global odogo world le for hike himself. godoame It says, eye ya "That's ho mine, na ye nto that's edokui mine, eglobe na de that's mine." Mawu la And no as a globe na de o response ame to ya his tonye visitation nyonu ya yesterday, tonye he nusu ya takes you tonye out eye esi Mawu le as sra a okpo le person fiensi ya for ele de odogo himself, for abe his name. amegbeto ene ele de odale amegbogbo dome hena ye nto ye penko Simon has declared. Simeon no gbogblombe Other people have declared. Simeon gbloe And eye I come duko to declare bubu to you ogbloe eye nye ha me how vale glom God now at the ale first ike did Mawu visit the esra Gentiles tron to subolo take pogban out esra o of them, pogban out of the bena Gentiles, ya his hoduko people for na his yento name. edokui ahoduko towo domehena And in verse yepenko 15, eye le pipiwi it tells us, atoliame it says, pipiwi "And atoliame today eglobena shall eye agree esia the words of sokple the prophets nyaglodila as ope it nyao is written." abe alesi o nglodi enebena This is not a personal private esia idea of menyebe Peter of amento Simon. Simeon to yepe susu To this demu ole de agree gonamiu the words of the prophets as it is written. abe alesi o nglode eye esia sokple nyaglodila ope nyao ma usra tron subolo okpo eye wo sra hihia me pe duko okpo esra hihia me pe to okpo bena wa hoduko hena yento yepenko le pupuwi adeliame eglobena nusia o megbela magatro ava eye magatu David pe agbodo simuje anila magado yepe gbagba pe oro eye magafo ede titre. Verse 17. Bukuwi andranlia bena ameo pe suswe ple duko suswe ameo pe suswe ameo pe suswe duko siokata ji woyo nye nkodola na di apetola yomemo wa di ebe duko wa di nye yomemo apetola ye gbloe apetola gbloe amesi le nusiawo wom amesi wo nusiawo kata. It says he is still at work. Eglobere mau poto le doji egbegbe le miadome mau poto le dowom mau epoto le amotiam le tron subola odome epoto le amotiam le tron subola odome hena yepe nko hena yepe ŋutikɔkɔe hena yepe fiadupela. Verse 18 now. Oui enyilia azon Known unto God wonya are all to his keke works. blemame Known unto ke God are all his activities. Known unto God wonya are to keke all blema these events ke from the la beginning wom of the world. ele wom to kaka blemame ke. How grateful we are to God that we are not here accidentally. Elabena mimele toji le nyaya sem le nudogo de nunu o. How grateful to God Menya we foku are nyaye that wonyo. God knows what Nyele we hear. akpe God dam na knows ma what u we're talking geredo. about. Elabena His ma u glorious nye benare. visitation. God Nyele knows togo what we're talking nyele about. lome. Is Eye choosing nyele out toji le people nyaya for osem his name, fifi. because Eye known ma u le unto sia wom God hena are yepe all tadoji his nu works. elabena All that ma we're u doing jibe here ya tonight chiami from the enu inti beginning nyele of toji the a world. yenye be ma u do nu ya do anyi kaka so kia mepe gomejejeke bena ya chiami le duko odome hena yepe nko. So tonight, that's what we are talking about. God knows you are there. God has his eyes on you. And God is going to pick you up and bring you to his kingdom tonight in Jesus' name. God's unchanging purpose for the present GCK. We're looking at three things here. Number one, the predicted revelation of his awaited visitation.
Mawu pe amesasrãkpɔ le keke mamlɛ yɔme. Donc wedi le xexea me pe gɔmedzedze nyagblɔɖilawo woɖe gbefa tso Mawu ƒe ŋutikɔkɔe ŋuti eye wogblɔe da ɖi bena Mawu le trɔ̃subɔlawo sra ge kpɔkpɔ ge. Eye esi miese bena Mawu asra mi kpɔa enu gãtɔ eye nu nyuietɔa yenye be miele lalam miele kpɔ mɔ na yeƒe amesasrãkpɔa eye ame yiwo nya nusɔku ɖo Mawu ƒe amesasrãkpɔa ŋutia wonɔ lalam wonɔ mɔ kpɔm nɛ be gaka me wòava me o gaka me wòadzɔ o eye egbe yenye nu keke ma yi ke Mawu le sra dukɔ yi ke le kpɔ mɔ dukɔ yi ke le lala kpɔ yeƒe ame wogblɔ ɖi sɔku ɖo yeƒe amesasrãkpɔ yi ke wonɔ mɔ kpɔm na ŋuti. Number 2 is the present realization of his awakening visitation. Amesasrãkpɔa yeƒe mevava. He comes Mawu va ɖo as prophesied. abe ale ke wogblɔ ɖi ene. Eva ɖo abe ale yi ke nyagblɔɖia le ene. Eva le egbe ƒe nukekewo me eye Mawu sra mi kpɔ gbakple ŋutikɔkɔe. Eye esia ehe nyɔnyɔ va mía me egbɔ agbemi míeke nye ame yi ko yalɔ me ame yiwo alɔgblɔdɔ wɔ ge ɖe mía me eye mi menya nu ka ŋuti mie le anyigba dzi le teƒe yɔ míaƒe wɔwɔ le anyigba ya dzi míaƒe agbenɔnɔ míaƒe Mawu fiaɖuƒea me vava mi menya taɖodzinu ka le ŋuti o Mawu ƒe amesasrãkpɔa egbɔ agbemi ena nyɔnyɔmi egbe ƒe amesasrãkpɔ yi ke hena nyɔnyɔ vea ƒe. It comes to you. Nye va aƒetɔ la gbɔ eye aƒetɔ la tsa va gbɔ nye kasi aƒetɔ ŋuti eye aƒetɔ tsa kasi mía ŋuti eye wòtrɔ míaƒe nɔnɔme eye nyɔnyɔ ge ɖe me o hena wò agbenɔnɔ ƒe taɖodzinu wò dzadzraɖo bena nàyi ɖe dziƒo ƒe fiaɖuƒea me le nuwu. The present realization of his awakening visitation. Nyɔnyɔ ƒe amesasrãkpɔa ƒe mevava le egbe míaƒe egbe ƒe ŋkekewo me eye etɔ̃lia yenye ametɔ ameɖokui ƒe gbugbɔ gaɖo te le yeƒe amesasrãkpɔa megbe. When Jesus comes, ne Yesu Kristo ge ɖe me esime Yesu ava gbɔ o eye Yesu nyɔ wo luʋɔ eye Yesu gbɔ agbe wo gbɔgbɔ ne Yesu Kristo ge ɖe me o eye wo ŋutɔ nenye bena Yesu Kristo ƒe amesasrãkpɔ alo dziƒo ƒe amesasrãkpɔ eva na bena wòagbugbɔ ɖo o te ewɔ amegbetɔ gbakple ŋutikɔkɔe ewɔe gbakple ŋusẽ ewɔe gbakple taɖodzinu ɖe ewɔe gbakple ɖoɖo ɖe bena amegbetɔa le yeƒe wɔwɔ mea taɖodzinua ɖe Mawu ŋlɔ amegbetɔ ƒe wɔwɔ ƒe taɖodzinua eŋlɔe ɖe yeƒe dzi ƒe dzi eye miebu taɖodzinu ma eye amegbetɔ ƒe bubu amegbetɔ ƒe dzena eye amegbetɔ yi ke Mawu wɔ yeƒe bubua miebui eye asixɔxɔ yi ke le amegbetɔ sia miebui eye dzena yi ke nye amegbetɔ tɔa ebu na mi azɔ esra mi kpɔ eye esra mi kpɔa efia nu mi eye wòtrɔ míaƒe nɔnɔme eye agbe ge ɖe mía me eye asixɔxɔ yeye su mía si eye míaƒe agbenɔnɔ asixɔxɔ yeye su esi eye esi aƒetɔa agatrɔ gbugbɔ ɖo mi te agatrɔ gbugbɔ ɖo te bena enu yi ke neɖo la wɔ ametɔ ameɖokui ƒe gbugbɔ gaɖo te le nu yi ke wòle na mi be mi ɖo la wɔ enu yi míatem awɔ ametɔ ameɖokui ƒe gbugbɔ gaɖo te bena naɖo kɔkɔme yi ke ŋutie Mawu wɔ ɖo kɔkɔme yi ke wòle nɔ be naɖo ametɔ ameɖokui ƒe gbugbɔ gaɖo te le Mawu ƒe amesasrãkpɔa yi ke wò ŋutɔ nènya be sra yi kpɔ amegbe. There will be a restoration in your life today. Aƒetɔa asra wò kpɔ egbe eye aƒetɔa agbugbɔ ɖo te egbe esra wò kpɔ eye wòtsɔ agbedeme wò
eye emegbe wonto na nye le luvo mebe Israel kpo eye gbogbo gadote ava mena o le agbesi agbeme. Let's look at them one by Minane mi one akpo before we have that personal thought and transformation from God. Donc kafine mahune wa kasi mianchi eye totro wa gede mi ape agbe enu gba to wa yenye dede sia yike o glodi sokude mi ape Mawu pe amesasrãkpɔ yike mi le lalakpɔ xoxo mexlenu na mi le dɔwɔ pe agbaletawi atɔ̃ kpukpuwi enelia me. Mawu sra trɔ̃subɔlawo kpɔ gbɔ̃. Eye mo ya nu de kemele afimo yento gble dadi be yele woke eye nyahega de keme kude nya anti o duko yo no nu ya lalam ono mokpom na Mawu pe amesasrãkpɔ eye esi ne le toji le egbere elebe wo chana no mokpom na Mawu be Mawu sra nkpɔ la o Yehowa nya ine gblɔ ayema Mawu enya ine gblɔ be ya wo ayema o chana no mokpom ne esi mienye be na Mawu nye nu tepe ola eye enyasia nya yike Mawu gblola aweti kokokokoko Mawu egble no be yele sra oge kpokpoge eye we ya ne le toji be na de Mawu pe nu ŋutikɔkɔe pe amesasrãkpɔ ne va na yi fiensi ya ele me vage na o. Minami akpɔ Mateo tane mahli to kpukpuwi adelia di Mateo pe agbaletane kpukpuwi adelia dukɔ sike no viviti me la kpɔ kekeli gãde. Amen. The people that God had made, they are descended into the dungeon, into the prison, into the valley of great darkness. Wo kekeli gãde. As we look at our lives, in comparison with the Bible, we see the light in the world. As we compare our lives with the world, we see the darkness into which we are falling. The darkness of Satan. He has no light. He has no good knowledge. Eye nunya nyoto mele satanasio eye nyanya mele satanasio eye mie vegete alakpa amebebleme eye mie nuanyi de tepema de kwela bena de osika mi de tepema eye mie nuanyi de eme mie nuanyi de satana pe vivichi mame. The people which search in darkness, sike no vivichi mela vivichi ma enye nouveau pe vivichi Mawu Adam kple Hawa le kekelime eye abe aleke dola yo le kekelime na nene ma ke woto no kekelime ma eye edan vava eye wo blo eye o geje vivichime o geje nouveau pe vivichime. Righteousness is life. Jojo enyenye enye kekeli koko enyenye kekeli ye wonye agbe jojo enonoa enye kekeli eye woge to kekeli ame eye wove gete nouveau pe vivichime. Evil spirits carry darkness leo de vivichimame eye hihia kata gede hihia siame pe Mawu pe vivichime nouveau vogbogbondo pe vivichi vivime subo pe vivichi hihia kata gede me. Not that they were walking through it. Menyebe o le zosom le meyolo o nuanyi de medadi o nuanyi de vivichi medadi. When they announced visitation, eye ne o de gbefa bena amesasrãkpɔ gbɔna eye o kpɔ kekeli gãde. And then we search
eye dukɔ si nɔ vivitsi me la kpɔ kekeli gã aɖe eye ame siwo nɔ ku ƒe anyigba dzi kple yeƒe vɔvɔli me la kekeli dze na wo yenye kristo ƒe vava kristo yi ke nye xexea me ƒe kekeli yi ke klena le amegbetɔ ɖe sia ɖe ƒe vivitsi me nɛ eye egblɔ be dukɔ abe wo kple nye kple wo ene yi ke dukɔ si ke nɔ vivitsi me la dukɔ abe nye kple wo ene yi ke bɔbɔ nɔ ku ƒe anyigba dzi. Azɔ miekpɔ kekeli gã aɖe azɔ miekpɔ mɔ bena miadogo le vivitsi ma me le enya yi ke wogblɔ ɖi yewo ɖe ɖe go fia mi bena Mawu ƒe amesasrãkpɔ ŋutikɔkɔetɔ gbɔna nya yi ke wogblɔ ɖi yewo ɖe ɖe go na mia ŋuti eye ame sia ame esi kristo ewɔ vɔsa vɔ eye kristo gblɔ be o wenu vɔ mi magatem aganɔ te da ɖi agblɔ be eva ɖo ela va nam mi magatem anɔ anyi da ɖi nenema o be ela va nam Yesu ava na o. Mebe amen. Eye nakpɔ kekeli gã la. Nakpɔ ŋutikɔkɔe ƒe kekeli la. Eye nakpɔ kristo ƒe ɖeɖefia. Yesu adze na o. Ne nenɔ mɔ kpɔm nɛ. Ne le nɔ mɔkpɔkpɔ me na amesasrãkpɔ ma. Eye tsɔ ye dzia egblɔ be kekeli akle na o le fiasia. Eye ɖikekewo katã vɔ̃wo katã gbakple eku ƒe enu yiwo katã vana le agbome kristo ƒe kekeli yi ke kle na o la alɔ numɔ katã ɖa le agbome. Nuvɔ ƒe vivitia asidzo dɔléle fukpekpe ƒe vivitiawo katã wo le asidzo. Dzomavɔ ƒe vivitia woaɖe ɖa le agbome. Egblɔ be me susu bena zomavɔa etsɔ me etsɔ yi ke gbɔ le kpɔ eye ko sɔ Sadrak Meshach kple Abednego sɔ de dzo me li. Edzo ƒe aɖewo And even though people have not gotten into hell, and all the eye ewo yi ke mekpɔ ge ɖe dzoa me o mekpɔ ge ɖe dzomavɔ ƒe dzoa me o lele se yeƒe dzoxɔxɔ eye ne Yesu Kristo ƒe kekeli akle le agbomea dzomavɔ ƒe dzoxɔxɔ me katã wo la ɖe ɖa le agbome miakpɔ kpukpui adrelia le kpukpui adrelia me tso ekema dzi la Yesu de asi gbefa ɖeɖe me le gbɔgblɔm bena ye kekelia va ɖo le yiyi ma me dziƒo ƒe amesasrãkpɔ eva ɖo wobe tso ekema dzi la Yesu Kristo de asi gbefa ɖeɖe me Yesu Kristo yi ke fofo la dɔ ɖa Yesu Kristo de asi gbefa ɖeɖe me le gbɔgblɔm bena mitrɔ tso miaƒe dzime elabena dziƒofiaɖuƒe la ɖo vɔ. Now the darkness is about to go. Vivitia do la jo. And the light is about to eye come. kekeli ejava. The glorious visitation is about to Ŋutikɔkɔe take ƒe effect in our amesasrãkpɔa lives. ava me le agbome le miaƒe agbowo me You are now coming eye into gamesu the light bena that will drive meva all the kekeli messengers of death keke nava away from kekeli your gbɔ life in eye Jesus' kekeli ma name. anya ku ƒe amedɔdɔ katã ɖa le agbome le Yesu ƒe ŋkɔ me. But look at what Jesus Va said. kpɔ nya yi Yesu Kristo gblɔ. He said, repent. Yesu gblɔ be trɔ le dziwò me Then he said, the eye kingdom of egblɔ be heaven Mawu is at hand. fiaɖuƒe la ɖo vɔ. That's what repent. Nyati What does that trɔ mean? le dziwò mea egɔme ɖe.
Somebody said, I have repented. Ame ade gblɔ be o nya me trɔ dzi me vɔe. I say, tell me what you mean by that. Eye me gblɔ be na ɖe nu yi gblɔm ne le be trɔ dzi me ade gɔme nam nka me ne trɔ dzi ame tso. Eye nu ka ye ne trɔ megbe do. Egblɔ be eɖo ŋuti be o pastor nyi me nya nua tututu lo de ko nya me trɔ dzi me ye ma ko nya. Repent of the kingdom of heaven. Le miaƒe dzime elabena dziƒo fiaɖuƒe la ɖo vɔ. I say, where are you Ye now? me gblɔ be o fi ka ne le fifi o. I'm in the kingdom Ebe o of God. me le Mawu fiaɖuƒea me elo. What's the Me kingdom be of o God? nu ka tutu nye Mawu ƒe fiaɖuƒea o. Lebe ebe pastor nyi me nya o lo. Enya yi ko nya me nya ye ko nyi be o nya fifi ya me le Mawu fiaɖuƒe la me. Me be fifi aɖe de gɔme nam la ta ɖo dzi nu ka tututue ɖo kpe dzi na be ne le Mawu fiaɖuƒe la me o. He said, I was baptized as an infant. O de tita nam le kaka ɖevi me. Ɖevi me o de tita nam me be o gblɔ nya bubu ma gase. Ebe o me ɖu communion kɔkɔe. Me be gbasɔ de kpe ma kpɔ. Ebe pastor ne nya me yi Yerusalem aɖe ye me ve nu Yordan me ti gɔ hã la me be gagblɔ nya bubu nam. He said, I give money Ebe o me nana ganubialawo. Okay, I said, Maybe you not a magblena now. Galatians chapter 5, Galatia I'm reading from verse Makli 19. chokpukui asie keliaji. When Jesus said, repent, Yesu le gblɔ be mi trɔ le miaƒe dziwo me. Enu gblɔm Yesu Kristo lea. Yenye be nya yiwo katã nu yiwo katã ma xlẽ na mia. Ele ɖe fia ame yi ke le vivitsi me ƒe nuwɔna, ame yi ke le vivitsi me ƒe agbenɔnɔ. Eye ne le se Yesu, ele gblɔ be trɔ tso dziwo mea. Trɔ le dziwo me. Egɔ be dogo le vivitsi me. Eye nava kekeli me. Now, the works of Azɔ the flesh ke are nutilã ƒe manifest, dɔwɔwɔwo dze kem. which are these: Esiawo nye adultery, matrewɔwɔ, fornication, ahasiwɔwɔ, uncleanness, makɔmakɔnyenye, lasciviousness. hadzedze. Have you noticed that all those Hadzedze. things De ne do they are dzesi be done enu in the yiwo dark? katã wowɔ na wo le vivitsi me ne kpɔ wa. Nu yiwo katã xlẽ va le done fifia. under Wowɔ na wo cover. le vivitsi me ye. Wowɔ na wo They le are nu done gɔme ye. in secret. Wowɔ na wo le adzame ye. They are Wowɔ done na nu not yawo allowing the eye eyes womeɖena of mɔ bena others to see amewo ƒe that. ŋku ne kpɔe o. Ne lele wɔ ma wowɔe ne le They are bebi the me ye. works of darkness. Eyawo nye vivitsi me ƒe dɔwɔwɔwo. Yawoe nye makɔmakɔnyenye. Ŋutsu ma eve fina fin le adzame ye. Matrewɔwɔa ewɔe ne le vivitsi me ye. Nyɔnu ma wɔna matre le vivitsi me. Hadzedze, makɔmakɔnyenye. Enu me wo katã wowɔna wo le vivitsi me ye. Whatever name you bear, Ŋkɔ kae le asi wo. whatever church you attend, Meka sɔleme yi ke le whatever dena wo. title you hold, Meka ŋkɔ kpekpe alo bubu ŋkɔ yi ke woyɔna na wo. Ne le ge dze nu yawo ƒe ɖe me la le vivitsi me ye. Trɔ dzimea ye gɔnye bena ɖe dogo le vivitsi me eye nava kekeli gbɔ nage ɖe kekeli me. in verse 20, Le kpukpui blavea me. it says, Egblɔ bena idolatry, trɔ̃subɔsubɔ, witchcraft, afa kakake wɔwɔ, dzrewɔwɔ, We're not nuʋaʋã. talking about Mi going to church, mi mele not nu going to ƒom church. tso sɔlemedede ŋuti o lo. We're not talking Mi about mele nu going ƒom to tso Jerusalem, not going to ayi Jerusalem. Yerusalem, mega Yerusalem o. We're not talking about going on pilgrimage, Yele nu not going ƒom on tso pilgrimage. ayi te azɔmɔ ayi miele nu ƒom tso enu yi ɖo na kpe dzi na ŋutsu nyɔnu ɖekakpui ɖetugbui ame de suku ame ma de suku nu yi ɖo na kpe dzi bena ne kpɔtɔ le vivitsi me awoawoe ma gblɔm miele azɔ Yesu Kristo va ɖo bena nakpɔ kekeli gã le yeƒe amesasrãkpɔa ŋuti eye nadogo le vivitsi me eye nage ɖe Mawu fiaɖuƒea ƒe kekeli me. Then he talks about Eye variance. eƒo nu ƒo sɔku ɖo makɔmakɔnyenye ne Pin kpɔa them down. mate They ŋu vary so aɖewo much. katã. Now they live Eye like this, and na when they enɔna talk, gbe you nenema think then eye they ne lie. woƒo But the nu other time they vary, then variance. They talk again. You think they're in the deepest dungeon of darkness. ele nu vɔ̃ ƒe vivitsi me nu vɔ̃ ƒe gaxɔ me.
emulations. Transubasuba afa kaka ke wowo jire wowo. And you see on the billboard is smoker of wheat. But because of the way he does his hair, and because of the way he carries his bottle, and because of the way he appears bold and aggressive, they say that's my hero. And they emulate him. They try to as he is doing. The man is going on his way to the deepest, everlasting darkness. And the emulations, it shows that you are still in the dark. And the Lord is telling you, the day has come. The expected light has come. It talks of wrath, seditions, and heresies. Jirewowo mamao komamao kukubla foreke ebe domevevi rondodo ahamumuo aglotutuo ple esiatogbo of the which I tell you before, as I have told Nusio you blomelendi nami abe alesi megblodi nami hohola enebena amesio wo ale nusiola manyi mawu fiadupela dome o. There are people, all those people, they see in darkness and in the shadow of death. Oye ekupe vovoli deyoli eye apetoa ele kude na mi adometo de se bena de podala po vivichi kemene no anyi dole la titre na dogo leme eye na va kekelime eye tipo fiadupela dovo. You leave all these things. Na dogole nu mo kata na jole nu mo kata gbo eye na tro me gbedo nu mo kata eye na yo apetola eye na zon a jole nu mo gbo eye na yide ma u fiadupela me. How do you know that you have moved into the kingdom of God? Leke na wanya be yele moji na de ma u fiadupela mo poku ki brave vo velia ebe gbogbo ape kucheche yenye lolon. You're not loved. Azon lon le meu ame yo ne le na fusala ne le olom jijo la no sala ikene wona ahasia jijo de le meu vo azon ikene gede kekeli mea jojo nyenye pe jijo le meu azon nutifafa le meu e ma yenye ma u fiadupela ebe nutifafa jigbogbo blewu dome koko dome nyonyo anukware to nyenye kuku blevoton dome fafa Yesu Kristo. Meekness, lowliness, dome fafa is of the light. Dome fafa ele kekelime. Temperance. Dokuiji dudu. Ye komenyebe ne du na doki oji medona dome jogodogodo. Ne dome joto le kpawore o ma bu dokuiji dudu wa ne amiade ele glonyade to yepe nume alo ele dende Togo cho yepe ngochime be na wa de jikuna wa we ane duroki oji dokuiji dudu le me. When somebody is kind of looking at this and that, and he or she is enjoying the pornography, that doesn't arouse you to go into pornography with them. Ele se vivile gbododon pe nonometa ta ontia e mama demono be ocha na gede me anokpo gbapele o dokuiji dudu nenem nu siola esela mechi trewonu o oya ne gede ma wu fiadupela me ne gede keke lime moral darkness is gone. Agbenono pe vivitia ejo eye azon keke li va gede me eye ne kpo keke li gande eye ne gede jipo pe keke li lame and now you can see eye
ekema natem aglobena be Mawu abe ale ke Mawu sra kpɔ le bleman kekewo mea azɔ nyecha Kristo sra kpɔ eye wotrɔ agbenye nyemega le vivitsi me ke o ke boŋ kekeli memele. Number 2. Enu velia. We're looking at number 2 now. Miele And it's kpɔ the enu present velia azɔ realization yikenye of his awakening yepe visitation. yepe amesasrãkpɔ ke hena nyɔnyɔ ve ape me vava le miape honu le miape nkeke yome. Migba meganye soleme puplu de la o. Like we used to do. Togo le nouveau me nouveau yo ne wona sa ne Togo le nouveau mo me. When we go to the assembly, we go to the Nemie temple, yide we go to the soleme, nemie denominational yide church, we gbedoxɔme, go nemie anywhere yide after miape coming out for subɔsubɔ teƒe, continue like we nemi were. Togo le Our teƒe mawa, spirits are mie still ganɔna asleep. agbe abale Our ke souls mie still nɔne tsã asleep. ene, We eye don't have miape any luʋɔ conviction. kpɔtɔ nɔ alɔ We're dɔm, just eye like miape we were gbɔgbɔ before kpɔtɔ nɔ we alɔ went dɔm. into that assembly. Ale mie le tsã kafi yi When ɖe sɔlemea, the divine nye mie visitation, Togoa, the mie gayi ne awakening dzi nenema, visitation voa comes nenyi be upon us, Mawu we ƒe wake up. amesasrãkpɔ We say, "That's yi not ke good. nyɔna mea I'll not ge ɖe get me oa, there again." mie xɔna This nyɔnyɔ, is the eye mi gospel, meganɔna the alɔa me glad ke tidings, o, the good things, eye nyanyuia our time suna mia si, eye into the provision mie of the gena gospel. ɖe nyanyuia ƒe nunanawo me. He wakes us up. Enyɔna mi. We're now at a large. Yazɔ mie We know gbɔna gbe, that should not be my life. eye mie nye be That agbe will le draw mia me. me back to darkness. But I wake up. Tsã la me and nɔ I vivitsi see me, I eye become me a nɔ alɔ dɔm different le man, vivitsi a me, different woman. eye azɔ me gbɔ agbe When menyɔ. that awakening visitation Yepe comes upon your amesasrãkpɔ yi ke life hena today, nyɔnyɔ gena your ɖe ame life ƒe will agbe mea never ne be ge the ɖe agbewo same me egbe again. la, agbewo maganɔ abe ale ke wole tsã ene o. God bless you for that. Mawu Amen. ne yra wo le amen ma yi ke le ɖe fifita. Look at Ephesians chapter 5 verse 12. Míakpɔ Efesotɔ ƒe agbalẽ tatɔ̃, Ephesians chapter 5 verse Efesotɔwo 12. tatɔ̃ kpukpui velia. For it is a Elabena nu siawo shame wɔwɔ even to speak le of those ɣaɣlaƒe things la, which are enye done of nukpe be them in woaƒo secret. nu le eŋuti gɔ hã. Look at verse 13. Kpɔ kpukpui tɔ̃lia, Verse 13, le kpukpui but tɔ̃lia all me. things that Ke are nu improved siwo are katã made nu manifest kekeli by hea the nya ɖo la, light. woɖe go kem, elabena nu sia nu si woɖe ɖe go la enye Whatsoever kekeli, does make manifest is elabena nu sia light. nu yi ke woɖe ɖe go la enye kekeli. Look at verse 14. Kpɔ kpukpui nelia, In verse 14, le kpukpui wherefore nelia, he eya says, ŋuti la awake. wogblɔ be nyɔ, It says, wogblɔ awake. be nyɔ, While you are asleep, ne ne le alɔ dɔm, you are not in control of those dreams. maganya naɖeke o. They float in your mind, they float in your head. Edrɔ̃e kuku mawo yina wo susu When me, you wo are va asleep, tuna wo le wo alɔ the me. places you Ne go in ne the le dream, alɔ the dɔma, things you teƒe do yiwo ne in yina the le dream. You don't even edrɔ̃e want to mea, say, "No, I don't want to do mate that," magblɔ be because o you're nyemedzi o, sleeping elabe and you're alɔ dreaming. me ne le eye ne le drɔ̃e kum ye. Sometimes when Ya the ɖo things ya, of the dream, ne when they are enua not very good, le they are drɔ̃e terrifying, pea, you'll be o thinking menyɔ inside o, that dream, o I wish mede, I come out o of this. But you menyɔ don't want to come out. ne You cannot le wake dzina up by be ya yourself. do go le You're me. still having all those things. Voa le And the drɔ̃e pea Lord is mate ma saying, do go le mo, as nu long akpɔtɔ le dzi yim. as you are asleep, Ye you go aƒetɔ le to gblɔ be church, you remain esi ne asleep, kpɔtɔ you le read alɔ Bible, dɔm, you remain le asleep, tsɔtsia you dem come voa to le le alɔ me, crusade, you le remain bibla xlẽm voa ne asleep, you're kpɔtɔ still le alɔ me, sleeping, and you're eye not awakened ne kpɔtɔ le alɔ up. me, eye Then menyɔ your o. life will be under the control of Agbewoa, the power of nusẽ darkness. vivitsi me ƒe nusẽ la kpatsɛ ɖe agbewo dzi. Are you conscious of your life?
de ne le nzon la gbo ntia de ne kpo nu se da gbo Are jia you awaking to de what your ne daily le life? nzon le nu iwom ne Are le you la just being agbe pushed mentia on by an invisible power? And what you are pushed into, I wish I wasn't doing this. eye nu se makpo de le tutu o le There's alame a power that eye will come from heaven nu and se wake you up ato today. jipo eye wa nyo egbe ana They'll nyo so to aloma wake me you up, you say no to that. anyo e na gbe gbede magano ne He'll mako wake you up and you nu say, se ala no way, nyo e I na cannot gbe go gbede back to those ne directions magali anymore. mo ma jike gbede o Wherefore he says, away, e ya nti o thou gbe that nyo sleepest, wo amesile alondom la arise ne from na the titre dead. tso amekuku wo That's it, come dome out of there. ebe dogo la That's it, fima don't touch e that kon thing ebe again. mega kasinu mantike You o want life? eleji You agbea want light? neleji You kekelia want heaven? neleji You jipoa want his kingdom? neleji epe You want fiadupea a transformed de life? neleji be You totɔ ne want gede a ba new gbemea life? de ne la gbeye ye Awake, dima thou ebe that nyɔ sleepest, wo amesila and nɔdɔm arise from the dead. eye na titre tso I don't know why amekuku I'm doing dome what I'm doing, mega I gblɔ be just feel there. o nyemenya ka tutu wɔm melo de kome no wɔm ko I don't actually enjoy them. bena I feel me dona guilty. I dzidzɔ blame nam kafiolo myself. eye Away. me hena nya ɖe ɖekunye ŋuti nyɔ Come out of darkness. togo le vivitsi me Come to Jesus na va Christ, Yesu the light Kristo of the world. yike nye xixia me ƒe kekeli gbɔ And Christ shall give eye thee Kristo life. akle ɖe dziwò Tonight, fiasi ya tonight, mebe fiasi ya Christ shall Kristo give akle thee ɖe dziwò light. mebe Kristo akle ɖe Tonight, dziwò it will mebe wipe fiasi all ya the works of darkness Kristo away from your life. alɔ vivitsi me ƒe dɔwɔ katã da le Tonight, agbo me a divine mebe fiasi ya visitation will dziƒo come upon Mawu your me ƒe life amesasrãkpɔ personally ava and gbo dzi pointedly eye wo ŋutɔ in ɖe na Jesus' se le name. ɖokuiwò me wo ŋutɔ na nye le ɖokuiwò me le Yesu ƒe ŋkɔ me And Christ shall eye Kristo give thee akle life. ɖe dziwò That was said about the Gentiles. yenye that God will enya yi visit gblɔm them wole and tso he showed them trɔ̃subɔla light yiwo with the city in Mawu darkness. sra wo kpɔ But now Christ Mawu sra wo brings kpɔ light eye unto azɔ them. It is Kristo what ƒe kekeli we have kle ɖe wo been dzi waiting eye for. And it is ema what ye he míele awakens us mɔkpɔm to, na a xoxoxo change, a eye transformation that ade comes nyɔnyɔ in mía me our lives. eye wòasɔ trɔtrɔ ge ɖe míaƒe agbe me And then all the works of darkness like sickness, eye like vivitsi me suffering, ƒe dɔwɔwɔ like katã yi abe disease, dɔléle like abe demonic, fukpekpe demonic abe attack, gbɔgbɔ vɔ̃wo everything ƒe tonight aƒaƒoɖame was ŋuti so. wo katã le fiasi ya woadzo We cannot carry all the property of the mi junction matem of darkness. alɔ We cannot carry vivitsi them me with us ƒe and bring them gaxɔame to the ƒe light. nuwo It will make alɔwo when you va come to kekeli also mea the junction of awo darkness, mi matem o sickness, disease, dɔléle infirmity, all fukpekpe the demonization, vevesese and all the gbɔgbɔ vɔ̃ power ƒe of the dɔwɔwɔ le evil ame me spirit as you kpakple come out gbɔgbɔ of vɔ̃wo that ƒe dungeon nusẽmɔwo of katã darkness, you leave yiwo katã everything eyi ke ne le behind in dogo le Jesus' vivitsia mea eyi ke ne le dogo le vivitsi ƒe gaxɔma mea nadzo le numɔwo katã gbɔ eye nava kekeli me As Jesus welcomes you tonight, abe ale ke Yesu le do dza He na wo le welcomes you kekeli to me healing. Yesu la do dza wo na wo le He welcomes dɔyɔyɔ you me to hayahaya health. me ye ado He dza na wo welcomes le you to lãmesẽ me ye deliverance. ado dza He na wo le welcomes you to gaɖeɖe kpɔkpɔ me ye dominion. ado dza na wo le Because dziɖuɖu me ye you come to the elabena light. ne va kekeli gbɔ All the powers of darkness eye and all vivitsi the ƒe activities nusẽwo of katã darkness, vivitsi they are ƒe swept dɔwɔwɔwo up from katã your life in atutuwo ɖa le Jesus' agbo name. me le Yesu ƒe ŋkɔ me Isaiah chapter 53. I'm reading Yesaya from verse 4. tablatɔn vɔtɔn kpukpui enelia Isaiah 53 Yesaya verse 4. tablatɔn vɔtɔn kpukpui Surely, enelia surely, surely, ebe he has borne ke our eya grief tsɔ míaƒe dɔlélewo and carried eye our wòde ta sorrows. míaƒe veveseseawo That's te why he said, come enumatsi wo out gblɔ of be darkness. dogo le vivitsi me When you come to eye him, ne le va when Yesu you gbɔ believe in him, ne le xɔ Yesu when Kristo you dzi se repent as he ne le demanded, trɔ tso dziwo me abe ale and you wòbia say, tso I asiwo me leave the eye ne past gblɔ to be be in the medzo past, le and I xoxo come to tɔ ƒe my agbenɔnɔ glorious gbɔ future eye in me ge Christ. ɖe nye ŋutikɔkɔe ƒe tɔme me le Yesu me
then it will bear your grief Yesu and carry your sorrows acho away. wo dolelo e wa data wo vese ote. Yet we did Evo unye miao miebui abe amesi wo hitona amesi maupo eye wo funya funya ene hafi. Our sins were laid on him. Nye drom nyape nouvon pa agmatade Yesu ji. Nye drom nyape dolelo pe agmatade Yesu ji. Nyape fukpe po eyide Yesu ji. Eye le pipi aton liame. Egbon le pipi aton liame. Ke wo de abi enu le miape didadaota. And bruised eye our wo iniquity. gudu le miape vodadaota miape nutifa fape torehe le eji eye yepe kabio wo cho yodomi With his stripes, eye you are yepe kabio healed. wo cho yodomi With his suffering, mebe you yepe are fukpepe healed. wo cho yodowe. At the weeping post, she was weep for you. Tonight, now, as you come, freedom Jidudu has now come to doyoyo vovo popo vadona o aviyo ne fata vayila Yesu Kristo dedale agbome eye jidudu nyeto ucho azonji le Yesu penkome. How many of us can come for his salvation? Mia dometo ne ni atema vaye pe de popo amefiensi How many yo of o us can mekale come to jiu his life? mekale jibe ya gede Yesu pe kekele How many amo of us can mebere come to his mia deliverance? dometo ne ni ava Yesu gboke na Look at gade verse de le fiensi yo It gbo says, pupi "All adelia we pupi like sheep adelia have gone ebena astray. mikata mie tramo abe aleo We've turned ene everyone eye amesia his own meleye way. pe mocho And the ke Lord Yehowa hath na made miape on him vodada o the katan iniquity va of eya us maji all. mi katan pe vodada va Yesu ji All the sins you have mi committed, katan pe the nu iniquity fon yo of katan us mi wo a all mi katan laid miape on him. vodada e va Yesu ji And the infirmity of us eye mi all katan pe laid dolelo on him. va Yesu ji The sins of us all eye mi laid katan pe on nu him. fon e va Yesu ji And the sicknesses of us eye mia all katan laid miape on dolelo him. katan va Yesu ji As we repent and we come eye into the esi kingdom. mie trɔdzi me eye mie va And we mawu believe fiaɖuƒe on la me Jesus eye as mie xɔ Savior, Yesu Lord, Kristo and miaƒe healer aƒetɔ and Yesu Kristo deliverer. miaƒe ɖela gbakple miaƒe gaɖela dzi se All the heavy load we have been carrying from agbakpekpe the yiwo past katã is mie taken dro le away tsã ƒe from us agbenɔnɔa me la and laid Yesu on Christ. Kristo What's lɔwo happening to you katã tonight? dzo eye le Yesu Kristo mea eya agbamɔ katã ƒe ɖeke megale dzi And o now we ele va me nɔ le come fiesi ya to eye a mie va personal ametɔ ame ɖokui ƒe gbugbɔ gaɖo te ke ava me le wo ŋutɔ agbo me Yesu atrɔ gbugbɔ ɖo te le fiesi ya eye natrɔ tɔtrɔ blibo ava agbo me enutɔlia yenye an acknowledged visitation. yeƒe amesasrãkpɔ yi ke wo ŋutɔ ne se le ɖokuiwo mea yeƒe Accept it. xɔ Yesu Kristo dzi se Acknowledge it. eye wo ŋutɔ nado dzesi Yesu dzesi eye naʋu eme eye nagblɔ be Yesu Kristo eva le tanye Yesu Kristo wo ŋutɔ nye le ɖokuiwo me be Yesu ku le tanye eye naxɔe nenema Yesu Kristo ena gbugbɔ gaɖo te blibo nado dzesi eye naʋu eme le xɔse me ewɔe eye mexɔe me da asi ɖe dzi Yesu Kristo xe fia le tanye nye ŋutɔ menye le ɖokuinye me eye mewɔ yeƒe nu me toto eye mele me ʋum bena Yesu Kristo eku le tanye eye ema ye aɖe wo Togo le vivitsia me ŋutɔŋutɔŋutɔ eye wòakplɔ age ɖe Mawu ƒe nyanyuia ƒe kekeli me Mawu ƒe ŋutikɔkɔe ƒe kekelia me gbogbo gaɖo te yi ke vana le esi wo ŋutɔ ne nye be esra kpɔ vɔ wo ɖeɖekpɔkpɔa fifi ye wòava me lo me be wo dɔyɔyɔa ɖe fifi ye wòdza va me na fifi vɔa ele nɔ be wo ŋutɔ nanye be esra kpɔ le ɖo la do dzesi le ɖokuiwo me ne ame aɖe sra wo kpɔ ɖe ʋɔtrua nɔ ʋuʋu na le ʋɔtrua le ʋuʋu eye amea ge ɖe me o amea ge ɖe gbɔ le xɔa me nate ma kpɔ ale ke wozɔ eye gɔ hã natem aƒo nuƒo gbakple ame ma eye nanye bena amea ge ɖe yeƒe aƒea me mexɔ ame o eye ne meʋu ʋɔtru nɛ o
bene kedem ele bena khwa me agba ele bena dasideji eva gbakple totoke eva gbakple menuveve eva gbakple nusen me khwe me lo bene kedeme eye nyento me nyelo to kunya me be eva eye me vue me Yesu Kristo le Jesi Yesu abe eva penye me elo and he gave me the love for the life. Pelonlo ede dale menye eye wo so kekeli pelonlo so de menye de na dem avue me en bena Yesu Kristo ponpona ya Yesu kasinchiwa weme meleme vum bakple ye diblibo bena Yesu yom eye metone eye meva Yesu bo Yesu hom eye Yesu nam agbe yeye enam agbe no yeye le menye the personal restoration le esi ne nye ne dojesi yepe amesasrãkpɔ megbe. Look at 2 Corinthians Minami akpɔ Korinto tɔpe agbale velia tade kpukpu velia. For he says, I have heard thee in a Ela time bena egblɔ accepted. bena meɖo le amenuve yi. I told you I was coming. Me gblɔ na be me gbɔ na ye eye nenɔmɔ kpɔm na me va ɖo azɔ ye eye ne xɔm azɔ egbe yenye amenuve yia. In the day of salvation, eye me xɔ na o le xɔxɔ gbe la dzi. He makes this day your day. Etsɔ nkeke ya ɖo anyi abe wo ɖeɖekpɔkpɔ ƒe nkeke ne ewɔ egbe ƒe nkeke aŋuti dɔ abe wo ɖeɖekpɔkpɔ ƒe nkeke ebe me kpe ɖe ŋuti o ebe me xɔ na o ebe me na o dedienɔnɔ ebe me xɔ na o le xɔxɔgbe la dzi kpɔɖa fifi ye nye amenuve yi la. Kpɔɖa fifi ye nye amenuve yi la. Kpɔɖa esi ne do dzesi ne nye eye ebe me nɔ tele ʋɔtrua nu eye me le ƒom ne ame aɖe se nye gbe eye wo ʋu ʋɔtrua la ebe nye la ma ge ɖe me le gbɔ eye ma ɖu nu gbakpli eye ma wɔ ɖeka gbakpli egbe ye nye amenuve yi la. Behold, Kpɔɖa fifi yenye xɔxɔgbe fifi yenye xɔxɔgbe on the side of God, le Mawu ƒe akpatia egbe fifi yenye xɔxɔgbe in the mind of God, le Mawu ƒe susu me ɖe le Mawu ya ƒe tameɖoɖo me ɖe le Mawu ƒe ɖoɖo nu ɖe nukeke bubu ɖeke meli o lo fifi yenye wo xɔxɔgbe nene wo le Mawu ya gbɔ. in the mind of Christ, le Kristo ƒe susu in me the purpose of his le glorious yepe visitation. ŋutikɔkɔe ƒe amesasrãkpɔ ƒe taɖodzinuwo mea fifi yenye wo xɔxɔgbe. No more argument. Nyahehe aɖeke megali o. I go to church. Be o nyame yina No tsɔtsi. more argument. Nyadɔdɔ aɖeke manɔ anyi o be o mehlẽna No Biblia. more argument. Enya deklemiɖeɖe aɖeke meli o bena o nyawo de tsi ta nam le ɖevi me ye. Deklemiɖeɖe aɖeke meli o. Bea nyabe pastor ŋutɔ gblɔ nam be nya kristotɔ nyuietɔ ye menye. Bless your pastor. Your pastor does not know you. He doesn't know what you do in darkness. He Pastor doesn't wa know menya what nu you ne wɔna do le when vivitsi it's me o not ɖe. there. He Pastor wa doesn't know menya what nu you ne do wɔna esi me when you mele manifest gbɔ the o ɖe. works of the Menya flesh. ale Forget yi ke about wo what ane your nɔna pastor nu said. tsi la ƒe Christ agbea is pastor ya saying, menya o now ɖe. is true. Behold, now is the day Kpɔɖa of fifi salvation. yenye xɔxɔgbe. Is the day of your Kpɔɖa healing. fifi yenye wo Is the dɔyɔyɔgbe. day of your miracle. Kpɔɖa fifi yenye wo Is nukunugbe. the day of the Kpɔɖa fifi supernatural in yenye your life. amlima nukunu yi ke va me le agbomea ƒe ŋkeke. Me da si ɖe dzi. Gblɔ le agblɔ be nyea me lɔ̃ me da si ɖe dzi. I acknowledge. Eye me nye le ɖokuinye me. I affirm. Me ʋu eme. Lele gblɔm via. Lord, Wakafu Mawu day of elabena visitation wo has now come. amesasrãkpɔ ƒe ŋutikɔkɔe ƒe ŋkekea eva ɖo vɔ. Enu yiwo katã ko kpɔtɔ nawɔ azɔa yenye be ɖe nye anuku aɖetɔ eye nato nyateƒe toto nuteƒe wɔwɔ ne nɔ gbakple Mawu dome. Somebody wants to give you a large amount of money. Ame aɖe dzi be yeana wo gahome gã aɖe. $100,000 genuine.
dollar dollar tonton lo. $100 fake. Ye dollar alors fa de ka payoto counterfeito ye la si. The real line that shows that the dollar you have is genuine. That line is not there. Ye eflike la no wo ma me ga wo ma me adebena de wo ma ga ke la si wa dodo ya melio enye ga counterfeito payophobie of a good heart. Eye Came to you. ame ava gbo gba ple people ebe le nya be ga ma ke la si wa de phobie a ye ne kurenchi a dasi le nchi You will not be ben le charged gbo for holding fake currency. bede o ma va retona o le nu manchu gbenu le I gbo will give you ye much nye ya de more, and it will ma be na o totally so gbo genuine, ma that na o as ga the gbogbo jo I accept. ase chocho ye ma cho ye acknowledge. ma dasi de ma be I a me affirm. lon I me lon surrender me all vue the me fake, benade religious payo to afo practices biwe a I have, church I tete surrender puplu them. payo ala pato ma me gbenu le gbo And I said, now I'm ready. eye ma glo be o azon me so I gbe accept the gift me of salvation nunana from heaven. de popo pe nunana to jipoa And me tonight, dasi de ji you me are lon going to have it. eye fiensi ya aswasi o Accept genuine we are healing the from heaven. to yo akonkato And tonight, jipore you are going lon to have tasireji e waswasio le fiensi ya Praise the Lord. wakafu mawu Your faces are shining already as oh somebody getting mo le something clé from vola God. mo le clé amede le honade la amede le nade hom le Bow fiensi ya and eyes nya bobota o e nya nuku The genuine thing has come enu from tontontoa enu tonto heaven. adodo toa A glorious edito jipo visitation, ŋutikɔkɔe an ƒe awaited amesasrãkpɔ visitation, amesasrãkpɔ yi ke nenɔ le le mɔ kpɔm na amesasrãkpɔ yi ke nana nyɔnyɔ ge nyɔnyɔ gena ɖe ame me amesasrãkpɔ yi ke hena gbugbɔ gaɖo te va na ame ƒe agbe me bɔbɔta eye na mianuku ne le dzi dzimetɔtrɔ ŋutɔŋutɔ dzimetɔtrɔ akonka tso Mawu gbɔ ne le dzi agbeƒe tɔtrɔ ŋutɔŋutɔ agbeƒe tɔtrɔ yi ke atso Mawu gbɔ ava na wa ne le tim fika ne lo kɔ asi dzi ne dziƒo na kpɔ o dziƒo akpɔ be ne le afi ma ye ne kɔ asi dzi ne le dzi dzimetɔtrɔ ŋutɔŋutɔ agbeƒe tɔtrɔ ŋutɔŋutɔ ge ɖe gbedodoɖa me na gblɔ aƒetɔ ya me lɔ̃ lo aƒetɔ me da asi ɖe dzi aƒetɔ me le me ʋum me nye bena ɖe eye ewo koe nye nu gãtɔwu nam eye ne le kɔ asi dzi ɖe na tsitre teƒe sia teƒe ke ne le tsitre ɖeɖekpɔkpɔ ƒe nyagblɔm mie le egbe nye wo xɔxɔ gbe eye tsɔtsɔke ƒe nyagblɔm mie le egbe nye azãgbe yi ke Mawu ana wo tsɔtsɔke numetoto akonka le wo gbakple Mawu domea egbe nye azagbea adogo le vivitsi me eye na ge ɖe kekeli mea egbe nye azãwogbe egbe nye xɔxɔgbe egbe nye ŋkeke ma ne le kɔ asi dzi ɖe taflatse lo tsitre fika ne lo dziƒo le dzi be yeakpɔ o tsitre le teƒe sia teƒe ke ne le ale gbegbe bena ɖeɖekpɔkpɔ akonka ya ɖeɖekpɔkpɔ adodo ya na sɔ asi o aƒetɔ la ŋutɔe atsɔe na wo ebe ŋutilã ƒe dɔwɔwɔ mawo katã ɖe akplɔ sɔ yi ɖe tsɔtsrɔ̃ mavɔ me akplɔ sɔ yi ɖe dzo mavɔ me sɔ yi ɖe mavɔ me. When you turn, when you repent, ne le trɔ tso numɔyo me eye ne trɔ dzi me gbɔgbɔ ƒe kutsetse age ɖe agbo me melɔ̃ eye meʋue me eye menye tso dziblibo me ne le tsitre eye ne tsitre le Mawu ƒe ŋkumea yi ɖe gbedodoɖa me na gblɔ aƒetɔ me do go le vivitsi me eye me ge ɖe Kristo Yesu ƒe ŋutikɔkɔe ƒe nyanyua ƒe kekeli me. Tell the Lord, I'll not gblɔe go na back aƒetɔa to the gblɔ na darkness aƒetɔa aƒetɔ again. nye magatrɔ vivitsi me kpɔ gbeɖe o. I accept Gblɔe your gblɔe grace. o Yesu me xɔ wa I me nu accept veve the new life Yesu me da asi ɖe agbe yeye yi ke le nama me xɔe atu agbe yeye ma yi ke akplɔm ge ɖe dzimetɔtrɔ alo xɔxɔ vavã yi ke akplɔm yi dziƒo me gblɔ na aƒetɔa be aƒetɔ melɔ̃ me da asi ɖe wo tsɔtsɔkea dzi eye menye be egbe ye nye amesasrãkpɔ ƒe nukeke le agbenye me
eye me vue me bena we amatema dokponu ne le gbedom da ma dogbeda eye bena gblɔ ne bena Yesu we gblɔ bena mesia me ke ava gbɔnye la nye ma gbe o nye ma tsɔ pu gbe o amen. Amen. Mado gbeda le tawo azon fofo mie de akpena o le de fia yike wo gblo diata bena ne le wo tenuvia dogeda eye amesasrãkpɔ yike ahe de kpɔkpɔ ve na mi ahe wo de kpɔkpɔ pe dzidzɔva ahe kekeli ve na ame yiwo kpɔ didi eye trɔtrɔ yike va na gbagble wo amesasrãkpɔ amenuvevetɔ Lord, all these so Apeto, ameyo yo kata kope asio ijio le chitron le tepe vovo o le chitron le ape ame le tepe sia tepe ko le kope asio ijio chitria abe ale ne gledi enela so wo kokho na ofifi la le Yesu pen come change of heart, change of life, change of direction, change in their personality. Everyone right now, they have acknowledged, make it real. Eye wole me bena Yesu Kristo va yope agbeme na bena de trotro yike do na pejia trotro manegero pa gbome le Yesu pen come let your spirit be na be wo gbogbo na didase na wo dometo de sia de becho azonjila ma uvio yo nye fava. Thank you, Lord, for the answer. Le Yesu pen comme mieux dogbedale. Amen. Amen. Mawu se wo gbedodora. Please keep on standing. Our counselors counselors are there. Nakpoto ano chitrenu megakpo nwanyu. Help us now with this Topodoa counseling session, and then we'll come back. Ye amiele ye tepe ke topomonya kakale me vambi filala topodola o yo gbozirika e o to wo mavio na o bena wa ngo open call klo open phone number o ade o le pepe o mavio ji bena wa pede o ntile nkeke yo avava melame kake wo ike le radio agbo wo ike le toji e ne se monya ya e ne wo chacha e ne to agbo na Yesu Kristo bena jime totro vava penu metoto yawe bena agbe totro vava penu metoto ne va menaye eye ne dogbe ada enu na ofifia ye be na to wo kapo mo na to alome kapo mo viwa eye na nglo telephone number wa na ngule kapo mo jesu wa na ngule eye gbaplen ko imenelia na ngule achodo de placer que voton na de ko plene blaton voni ta flache na kwegbo na we nenye nuvavan na we plate bibo na we le anukware didime na we le nyate petoto me na we gbakple di eye na ngolonko wa nko ntonto wa lo nko ntonto agbakple phone number wa ikele dowo ma na ngule abe message ne na cho ado de placer que voton na de ko plene blaton voni alo na ngule achodo de placer que vove. The rest of us we are prayer mood, we are praying. As the Lord takes away all sins tonight, He also takes away all sicknesses. That tonight, as we have been told, we will not go back home with any disease. If you believe that, keep on praying now. You acknowledge. Yesu Kristo eso kekeli va yepe agbeme megale victime azon o megale victime e megale coupe vovolité o le dogo la bena kekeli clé na Yesu Kristo yiki un peu kekeli e ne wo chatia le fianci abena so le maïté natan il na Bible ayata Father the Lord has blessed us. Nous do peji be gede kekeli mamele ba gbon ela bena nti la pe do poto le ji yim la gbon. Then you begin to bring out the people from where they are. Jime totro va vanto pe pe de din mo ne suesi
Yesu Kristo tue na le xosi bakple di ke ne do be nu ya ne suesita apeto atue na o eye yo tue na o tala ma bia cho asio me be na na cho alome kapomo e na nglo ko abe na nglo message me na ongla na nglo message na nglo e na cho ke nko bakple kapomo Jesu akple ko menelia na nglo acho do de placer que voto na de ko plene platon voni allo placer que vove blaton vove na de ko plus AD 93 04 38 38 alors 92 32 00 06 te pe sia te pe keneno eye ne simonya ya eye ne cho le wo chatia le kwasiji bina ya cho ye pa gbe na Yesu Kristo eye ne wo evanvan ma pa mesiamina do gbe le tao di po do peji jipo ngolonko dari bena egbe ya ade jola gbo me la bena egbe nye hoho gbe o e ne gbo be ma dai pro ne gbo be ma to ye nchi o e ne lenkeke ya e ne wo nchi donyu ne wo chatia bena ye pa gbe anye kristo to cho azonji e nu chi la pe do wo de ke ma ga ne pa gbo mo ne trom egbe do nu ma o troji me ye ma ne troji me trom egbedo ne jole nu chi la pe do gba asi o matrio la padada nu va ma jiro wo aha tumumu ne trom egbedo nu ma o ne becho egbe ajia yi ma gade ha ple nu ma o ne dogole vichi me ma la bena vichi pe do o ma nu chi la pe do o ma ne dogole o me e ne va Kristo pe kekele agbo e le becho azonja gbogbo ape ku cheche la no ye me and if you are listening by the radio or television e ne kwasi ji do gbeda ye mo pa mesiamina do gbeda le tao te pe sia te pe kenele a choka pomoa cho alome ka pomoa e na nglonko ko wa la ngule le message me na ngule message me e na cho do de placer que Pourtant, na de ko plene, blaton voni 234 plus 234. Ko wa ple kapomo Jesu wa. Na tema yo ne wa Messiah ngo la didi na wa lo manya wo no kaba wa. Na tema yo number yo na mele na yo zirika na gbo ye nya me asime ya leke ye wo chacha o tro ya e mo venu. Na nanko kwa ple ko kemeni la gba ple kapomo Jesu wa be na wa tema kpedo ti o. Le kpedo do da o me. Plutôt pour l'homme. Il n'a pas de nous comme le mozo ike chacha ike no wafifia. De nous comme non. Et n'a gagné nous gereto apeto Yesu Kristo nchi. Anodoke ojiramdo ke na ipe vava. Le majiji ma mopa me aga trova. E wa do kweda le miata. E fiasi ya de gomenami bena le vivitia mea vivitia pe do na o onye tolele vive se fukpepe wa ke Yesu Kristo yo ne Togo le vivitia mea matema lo vivichi me pe nu vivichi me pe do wo vivichi me pe jesi wa matema lo ko adogo ava gede kekele amene ma au e ne jo le vivitia me ko na jo le pe do wo boy ne Togo le vivichi me ko na Togo le vivichi pe dolele vivichi pe vive se vivichi pe fipodewa na jo lo gbo e na va kekele 055 dogbeda na ide gbedo do da me wo ike ma o fenu o dogbeda na ide apeto apenkume be na vichi pe do na de sia de ike potole pa gbeme a to fi si aja Yesu lo ejo lara gbenyeme vivichi pe do na ike le pomo wa me ike le apata me na ike le sono pa gbeme ike le vio pa gbeme dogbeda be na vivichi pe do na de pepe a Yesu lo Togo lo jo if I were you. Elle a bena Bible glo na mi bena e deta nya pe vese se ote e ye nya pe dole lokata e lojo to gbeda be nya ya iko glo di le Bible me nya glo di ya ne va me le pa gbeme Yesu lo nye vese se ojo elle a bena de lo nouveau nye ojo vo ne lo nouveau nye ojo. And you are connected to GCK in Accra, Ghana. It's time for you now to be praying that you will not go tonight empty-handed, and the glorious visitation from Christ will wrought wonders in your life. Our counselors, please wave to us if we are through. Supervisors, please wave to us if everybody has been counted.
People are praying already. People are praying already. And stand upon your feet now. This is the hour you've been waiting for. Salvation we've received. Now healing. Now wonders. Now freedom. And the launch hour tomorrow, 3 o'clock. All those who give their lives to Jesus Christ tonight. And the launch hour of fellowship at the pavilion tomorrow, 3 o'clock in the afternoon. Let's ready now. Our Father is here. Amen. Amen. Praise the Lord. He has laid all your sicknesses on Christ, our healer. By his stripes, I am healed. By his stripes, I am healed. I accept. Say it out loud. I acknowledge. I affirm. You are healed already. Any challenge, any sickness, any disease, and you accept you are healed tonight. You raise up one hand, and you laid your other hand when you have the challenge. All those sicknesses, diseases, infirmities, they are laid on Christ on your behalf. Asi de kala no jina o e na so velia dare afike dolele alena afike kakale na afike vese si alena o. And after the final amen, but you are the Buddha mu kwa me hwe me dasireje me dojesi e me weme. De ne sogbea mi na mi adogbera fofo le Yesu pe nko tri akwa me. Miete akpe na o le de gbefa de diata. Kristo globe o wenuvo. All our sicknesses are laid on Kata o kwede Yesuji nyape vivese so nyape kakao kata o loko de Yesuji nyape vivese so nyape kakao vivese so kata o loko de Yesuji jipo egloe ye apeto amesia meke le toji mio me mia dometo de siade mie dasireji eye mie weme eye mie nyecho nyape tibli bome bena nyape dolelo kata me kanu ko iko yone me ka ale iko ole mi apela me tepe jiju apeto mi o mi lon eye mi dasire jibe na mi po kaya le Yesu pin ko me. You cannot fail. Yesu matema dala paore wo nya matema trode wo nu se matema dokponu o eye nyai ne globe ya wore mi o mi lon eye mi dasire jibe ne wevo le Yesu pin ko me. And I pray that every sickness represented here, Yokatan la mere pe la me dolele sia dolele yokatan la mere pe ameke le radio ji ameke le télévision ameke kwasi diffusion dolele sia dolele ke le pe la me apeto fiensia mie le mevu bena wodro dolele mo kata ko Yesu ji le Yesu ben ko me. From the top of your head to the tip of your external in your spirit and internal in your body. We're acknowledged tonight, you are healed in Jesus' name. I pray the Lord touch your eyes. Pain, get out in Togo le même appel la mele Yesu pen come. Wo nu tete Togo le appel la mele Yesu pen come. Wo nu ku gbagba na me Togo le la même mele Yesu pen come. E to ku gba pe mumu Togo le Yesu Kristo pen come. E yo nye yo me pe gba ple di kanaku Togo le la mele Yesu pen come. E yo katanye abimaku maku gba ple cancer ho do yo wa le Yesu pen come.
Whatever the name me of the kanu ko sickness, iko I yona command dolele now, mo me by the desena name wo of the dolele le Lord, Yesu be Kristo healed penkoji in ho haya haya wa le Jesus' Yesu name. penkome. Lord, I pray Apetɔ me everywhere do now gbera be confirmation. afisi apipifi la do pe Everywhere nukunu now ati le amesia me pe agbe me anukunu Everywhere ane the dezo operation le of your afisi power, afia of wo your nusia ane speech in dezo wo Jesus' gbogbo ane wo name. epetɔ le Yesu penkome. Deaf and dumb, Ame yo be to healed kuna wo in eye wo Jesus' mete name. pona nupo xodo wa le The Yesu penkome. blind and the Nuku people yo that gba have gbakple eyesight that ame is yo dim, nu be kpɔkpɔ healed in tsina wo Jesus' name. xodo yoyo wa le Yesu penkome. You have stroke, you have Wo paralysis, ika or kpa de ka whatever. tutuna I pray eye the ne power of kplibɔ God will me come kanu upon ko you iko yo na now dolele as you mo me accept yo your Mawu pe nu healing. se de There ji be o eyi manifestation ne o to ne right dasi now de ji in be ho ye pe Jesus' doyo yo a name. Mawu pe nu se ne dezon eye wa do peji la gbo me le Yesu penkome. Lord, do your work of Apetɔ mercy wo in wo everyone. nublanyi kpɔkpɔ pe dɔ la mesia me pa gbe me. Healing in everyone. Dɔyɔyɔ ne va me la mesia me pa gbe me. Deliverance for Gadede everyone. ne sɔ mesia me si. The confirmation Eye of total healing in dɔyɔyɔ blibo everyone pe tonight. kpeɖodzi nua ne va me la mesia me pa gbe me. Lord, we know Apetɔ it nye is nye done. bene wɛ. Confirm it. Ɖo kpedzi. Let your people Na see it wo and feel dukɔ it na and kpɔe eye wa experience se le it woƒe in lãme eye wa Jesus' wɔ hayahaya name. ƒe numetsotso le Yesu ƒe ŋkɔ me. Thank you, Lord. Akpe na wo Aƒetɔ. We accept. Míawo míelɔ̃ mí da asi Thank you, ɖe dzi. Lord. Akpe na We wo are Aƒetɔ firm. eye míeʋu eme. Thank you, Lord. Aƒetɔ We akpe na wo acknowledge eye elabena by your míenye tso stripes dziblibo we me are already eye healed. xoxo míeda asi ɖe dzi Thank you, Lord, bena it's míekpɔ done. hayahaya vɔ. In Akpe na wo Jesus' Aƒetɔ name le Yesu ƒe ŋkɔ me we míedo gbe ɖa le. Check up yourself Do now. ɖokuiwo kpɔ You'll na do see ɖokuiwo kpɔ it azɔ eye is nakpɔ done. bena eva eme. What you have accepted, you Enu yi ke will also feel and ŋutɔ ne da experience asi in ɖe your dzia life, na in wɔ your yeƒe body numetoto le right agbo me there. na wɔ yeƒe numetoto le lãme fifi la le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Do ɖokuiwo Counselors, check up kpɔ with do them, ɖokuiwo check kpɔ up on mebe them. do ɖokuiwo kpɔ do ɖokuiwo And kpɔ as you see what has eye ne happened, le now kpɔ you can enu yi come ke va mea out. You nate have asɔ the testimony kaƒomɔ dzesi already. wa eye nadi ɖe asi elabena ɖaseɖiɖia ya Mawu tsɔe de me vɔ lo The Mawu Lord tsɔ bless you and make ɖaseɖiɖia your de me healing vɔ permanent in Mawu Jesus' yra name. wo eye dɔyɔyɔwoa anɔ anyi na wo ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ me. Do Put your ɖokuiwo kpɔ hands wo yi ke akpa ɖeka together tutuna wo yi ke dɔléle aɖe le for lãme sa Jesus. ye Mawu ƒe amea do gbe ɖa fifia xɔ Mawu dzi se eye na do ɖokuiwo kpɔ elabena dɔléle megale afi ma o hayahaya ye va ɖo dɔléle megale afi ma o lãmese ye va ɖo Mawu yɔ dɔ o Aƒetɔ la yɔ dɔ o eye wòtu ka o eyɔ dɔ o eye etrɔ nɔnɔmeawo le agbo me elabena Mawu ƒe ŋusẽ mi tsaka agba kple míawo mi nye We accept. mi da asi And ɖe dzi now we are affirming. eye míeʋu eme. Check your bodies. Do ɖokuiwo kpɔ do ɖokuiwo kpɔ And as you check eye ne le yourself, do ɖokuiwo kpɔ ne kpɔ nu and Mawu you wɔ le see agbo me the le fiesia Lord has healed na you, yɔ blasieke vɔ tɔn na ɖe begin ko to kple come ne forward blatɔn vɔ nyi alo to give blasieke vɔ vi testimony na de blatɔn to vɔ the vi shame of Satan na ɖe ko and to the kple glory ade of God. eye nakafu Mawu ƒe ŋkɔ Who is to Mawu number ƒe ŋkɔ one? ɖe dzi mekanya megbãtɔ ne ɖo ke ɖe kame It's happening megbãtɔ ne ge ɖe there. kame zi ɖeka Put your ele va hands me le aƒe ɖe me ɖa ele va together. me le afi aɖe People le of kɔ ɖe dzi Accra, ɖa ele va put me your hands le together kɔdzikpa me for ele va me le prison Jesus. le prison kpa me ɖa ele va me le teƒe sia Look teƒe at the crutches afi raised sia up. fi ye ma kpɔe ɖa ye ma Look me at the ɖe ma kɔ crutches ye being ƒe raised bekiwo up. ɖe dzi bekiawo Bring yi them ke wòsɔ forward, zɔna bring them ye ma forward. etsia ekɔe yi dzi Put your elabena hands megahiã o together for beki ma megahiã o megahiã o ekɔe da ɖi Glorious ekɔe dzi kpɔ visitation. Mawu srɔ̃e kpɔ We Mawu have been srɔ̃ wo kpɔ connected. Mawu ƒe There's a ŋutikɔkɔe ƒe amesasra connection kpɔ going on Mawu ƒe ŋutikɔkɔe ƒe amesasra kpɔ between Aƒetɔ asra wo humanity kpɔ and eye nuwo divinity. trɔ dɔyɔyɔ hayahaya ge ɖe lãwo me And yɔ now eye we have nàɖi ɖe asi received. We accept. nayɔ blasieke vɔ tɔn We acknowledge. naɖe ke wòkple Now ne we are affirming. blatɔn vɔ nyi Check your bodies. blatɔn vɔ nyi Check your bodies. do ɖokuiwo kpɔ And as you see that, do you ɖokuiwo give kpɔ a shout eye of ne le kpɔ praise. nu Mawu wɔ nɔ fie si ya doɣli And you doɣli clap be your hands hallelujah for Christ. eye natsɔ And you fonua eye glorify nàɖi the ɖe asi name of the nayɔ nàɖi ɖe Lord. asi And you shout hallelujah. And then you begin to come out to give God the glory. See,
See, the crutch is being raised up. Put your hands together. Can't you see? Can't you see? Put your hands together.
Bafo le titre tim. Amesi le beau tom là. Yes, you are there. On a te beau toto. Check it up. Eye. And check it up. Amocho afoko lo befum. O le zonzon. Nyon le zonzon fiatoe. Ncho le zonzon fiatoe. People are coming out already. Eye amo koko abe keke vio eji. Keke via eji. Ejo nukunu ele jaja. Ma ofe amesasrãkpɔ pe hadzidzi le dzi. Esia ye ma ofe asi pe zɔ̃ɖeɖe. Ma ofe nusẽ pe zɔ̃ɖeɖe. Mawu gã le egbe dam le amewo ŋuti. Yesu le egbe dam le amewo ŋuti. Esia nye dzesi be yekpɔ dɔyɔ to ƒe kabiwo me. Yeƒe kabiwo wòtsɔ yɔ dɔ mi. Yesu ƒe kabiwo le dɔyɔm amewo. Ele dɔyɔm nyɔnuwo. Eyɔ dɔ ŋutsuwo. Eyɔ dɔ sɔhɛwo. Eyɔ dɔ ɖeviwo. Wòtrɔ ya. Yeƒe kabiawo yɔ dɔ mi. Eyɔ dɔm. Eyɔ dɔm. Ewuli le ɖi. Amewo le asikpe ƒom. Amewo le kpo tsim. Dzidzɔwliwo le ɖiɖim. Afi sia afi si ke le anyigba sia dzi. Mawu srã wo kpɔ le teƒe si ke le. Aƒetɔ Yesu srã wo kpɔ le afi si ke le. Woagbã ɖe nye ka o. Woagbã ɖe wo dɔlélia ƒe ŋkɔ ɖe. Nu si ke Mawu matem awɔ la mele xixe sia mo. Mele xixe sia mo. Mele xixe sia mo. Eya ta ne Yesu kasi ŋutsiwoa, tsikpo na ƒo asikpe na Yesu. Do ɖokuiwo kpɔ. Nukunu ƒe yiye ya do ɖokuiwo kpɔ. Megana dzimaxɔse ɖikeke. Wòatsu nukunu ƒe agboa do. Etsia le dzadzam. Nukunu ƒe tsia ele dzadzam. Dɔyɔ ƒe tsia ele sasram nusẽtɔe. Do ɖokuiwo kpɔ. Enɔ nye do ɖokuiwo kpɔ le aƒea me. Tɔ nye do ɖokuiwo kpɔ. Fi sia fi si ke ne le. Do ɖokuiwo kpɔ. Do ɖokuiwo kpɔ. Do ɖokuiwo kpɔ. Eve me. Eve me. Eve me na o. Eve me na o. Eve me na o. Do ɖokuiwo kpɔ. Yesu awɔe. To be kabiawo me la. Miekpɔ dɔyɔyɔ. Etsɔ be kabiawo. Esime kɔ ƒoe kɔ atãŋu. Woƒoe. Eyo wotsɔ antrɔŋua ƒe ahadame. Ʋu kple tsito le atsitsoga nua. Kabimawoe yɔ dɔ mi. Yele dɔ yɔm nyɔnuwo trɔ ya. Yele dɔ yɔm ŋutsuwo trɔ ya. Yele dɔ yɔm ɖeviwo wotrɔ ya. Yele dɔ yɔm hihia katã wotrɔ ya. Yele dɔ yɔm Togo wotrɔ ya. Yele dɔ yɔm Ghana. Yele dɔ yɔm Bénisse. Yele dɔ yɔm France. Yele dɔ yɔm Amerika. Yele dɔ yɔm Russia. Yele dɔ yɔm ame sia me. Yesu ele miaƒe asara me. Yesu ge ɖe miaƒe asara me. Yesu ge ɖe miaƒe agbe me. Kple dɔyɔyɔ kple nukunu. Vana ɖi ɖe ase. Yesu ge ɖe miaƒe asara me. Yesu ge ɖe miaƒe aƒewo me. Yesu ge ɖe miaƒe ƒomewo me. Yesu ge ɖe miaƒe viwo ƒe agbe me. Yesu ge ɖe miaƒe agbe me kple katsutsu kple dɔyɔyɔ. Yesu va eye wole kɔkutiwo gbãm. Kɔkutiwo wole ƒote agbã. Kɔkutiwo wole gbã. Fiƒote be kawo le tsotsom. Kɔsɔkɔsɔwo le gegem. Nukunu ƒe tsi le mía ƒom wòtrɔ ya. Elabe Yesu ʋu dziƒonu ɖe mía dzi. Yesu ʋu dziƒonu ɖe mía dzi. Mawu dɔlawo ɖi ɖe mía dome. Do ɖokuiwo kpɔ. Do ɖokuiwo kpɔ. Do ɖokuiwo kpɔ. Nane le dzɔdzɔm wòtrɔ ya. Nyemedzi be wòato ŋuti wòava yi o ɖe. Yesu le miaƒe asara me. Yesu le mía dome. Yesu ɖi ɖe teƒe sia teƒe le anyigba sia dzi. Edo ŋugbe be yeaɖe mi. Eɖe mi. Edo ŋugbe be yeatsuka mi. Etsuka mi. Edo ŋugbe be yeayɔ dɔ mi. Eyɔ dɔ mi.
Yesu gere mia pasarame. Yesu gere mia pasarame. Wotroya Yesu gere mia pasarame. Bobovo fotegban, abusanu fotegban. Bobobo fotegban. Amore zonzon fiatoe, nyono le zonzon fiatoe. Devio le nous popo, tekuno le nous sem, unkubaton le nous pom weare. Amen. Dori se globe. Amen. La paix amenda. When your hands are blessed, then you have to clap the hands. Ne Yesu yira ola. Ha, fuasi pera Yesu la paix amen. Ne Yesu sra okwo etroya. Ha, fuasi pere. Fuasi pe na Yesu. Fuasi pe na fo dolele afun anyi. Wa si pe bo fo egome o le dolele fo fun anyi. O le okuhia fo fun anyi. O le fo agban fun anyi. Ela be Yesu sra fo me o po wetroya. De ma fuasi pe le fo afima. Ma fuasi pe la fe amia. Fuasi pe le o hodon ame. Voici que la fille, elle avait Yesu sera au bord. Yaira kakare hiame. Doyo kakare hiame. Kachuchu kakare hiame. Chichaulio le didi. Mau dolo geremia dome. Ole chichaulio chi. Ole jijo hao jim. Ole jijo hao jim. Le Yesu dom de ji. Elabe e gaweke. Yesu gaweke. Mau pe vila gaweke. Eye deru kufiabe. Ya ble abosan pe do. E deru kufia. Yesu deru kufiabe ya ble abosan pe do. Eyata wotroya dolelo fotagban veve sese le chapo fotagban o ma gade manote o ela be Yesu le miaba sarame Yesu gere miaba sarame wotroya yeruko peglio mu ole nyekpese ma mabe Yeriko peglio mu. Yesu pensia muo fuani. Yesu penkwa muo fuani. Yesu pe tatetia muo fuani. Yesu mo pale vila duoji le wa gbeme wetroya. Amen. Miracles in reality. Miekpo nukunu agbangba wetroya agbangba. This is not fake. This is original. Esia manye nukpakpa o. Esia manye edruen kunya o. Ke miele nkunu pom agbangba. Doyo pom agbangba. Come forward if you have a miracle. Eyata owo sikenchi ma o kasi wetroya. O sike ma o yodo wetroya. O sike ma wonane na wotroya va na badi dasia va na badi dasia va na badi dasia da sedidi fo ayi yo nyesia. Number 1. Da sedidi with me here is Elizabeth. Da sedidi la gbanto I want Elizabeth ple bla dele si o koko ye pa povea o iji brother Samuel Esiama no vin jobe ben ko brother Samuel ye cho Kumasi pe hame asori mu bebre ni me ele ashanchi gbodo mi so ja mu ye me wo kan ni meje ma to no be miele nukunu poma gbangba ero eya me ganye dranku nya o me eya me ganye obe wa o miele poma gbangba no me atro van
ame apa ntsi nya trɔ vanvan eye wotrɔ ya nye ntsi nya trɔ vanvan. Yeba ya nura enu otumi nante ye na enye papa no so nsanko enti ene yeba ye no wasɔre minka no ma hu mpo nyam na meka se oni emra me ba ye kwa no odim dika badada nti we ni dance a meka she Yesu gere mi pasarame e gere mi pasarame. Nutsu Samuel ekuva gba kple esrɔ̃nyɔnu si ke xɔ ƒe bla ade eye ekpo yo okpa ne enu okpa kpo ne ye wosɔ nɔ zɔzɔm. Matem ekplibɔ le etutu le afɔ kple abɔ with left hemiparesis. eye What it means is that he can't move his left arm and the right leg. But now, as she can demonstrate, she can move. Azon mi kpɔra mianua ekɔ asi de rusi do ayi egba kɔ emiɔ lɔ ayi fifia ebe ya zɔn tɔ miakpɔ ele zɔzɔm wotrɔ ya mianua le zɔzɔm lo Yesu ge ɖe eƒe asaɖa me Yesu ge ɖe eƒe agbe me Yesu kase ya manchi. Wotrɔ ya la ame sia ame ɖo la ɖi ɖa se. Gblɔ amen. Next testifier, please. Míaxɔ ɖaseɖi la bubu. With me here is Ni Odate, 60 years old. Please give your testimony. I'll speak Ghana. Ebe ya do Ghana ƒe gbe. If you're not here. Mianɔvi ŋutsue eha ame tsitsie amegãe eye ɔkɔ be kpoviawo dzi ye ŋutɔ nɔ te lé mi kura sesie ebe yaɖi ɖe ase. 2022 on the 8th February, 2020. Ele ɖe ase ɖim. On the 12th February. Madi dase. Madi dase. Madame eba mase ni ami fry ka umbomodi. Chika fry ni mangmen stick. Umbomodi by the penny square no ni my fry. No nye ni masomo. No ba akpo bushi nye bia onka shikbeke na gbe no fena ni techia. No menenwe ni samba. Shintashino na be Solomon fena mboko ba chemi ake o teshino miano yale miato le gangbe do nyema dwo e no iye nyema dwo no ni ke ele gbe adom asikpe le didim na ke yewa no e fi na ke Yesu gere pa gbeme. So let's hear the interpreter, please. Interpretation. Oh God, I interviewed this man. Last year, he could not move. Sunday, he went for publicity around Jamestown area. Usher Fort. And one of the sisters, invited him to come to this program. Gave him the flyer and assured him that if he comes here, yesterday he came and the program was over. So today he came with faith that God will touch him. And when the prayer was going on, all of a sudden, the last amen, and now, from where he was able to walk to this side without the aid of the stick. Put your hands together for Yesu gere pa asarame. Yesu gere pa agbeme. Esienye kristo fe amesasrãkpɔ kple ŋutikɔkɔe.
Nyenya jole jinya we hona na me. Le yisese omia we venu nye. Le nye kudonwa we na magbe. Yesu aye webe be ma didase. We tro ya didase. Didase oda didase. Oda didase we tro ya. Le mawo kata domia. Yesu toanye nous saint. Ma wade ke me deya manu. Ma wade ke me soklio. Jipo kle anyigba. Le gbefa dem. Be Yesu enye doyola. Be Yesu enye katula. Be Yesu sie nyamamleale. Yesie nyamamleale. Jipo kle anyigba le. Aseye chom le gbefa dem. Kle jijo. Be Yesu enye doyola. Yesu enye de la vanvan. Yesu enye katula vanvan. Yesu enye amesike honaname. Elemia dome. We want to visit online the social media platforms. After these testimonies, online, please Yabalonji. Eye mia ahoda se didio le tepema ne amesia meda agbon kwa kwa be na le ogbon be le amemamle bwa na ne jona no vi mega chiji ma de dio de Yesu kasi nchi ola Yesu yodo doro ki okpo. With me here is Rita Atta. Please give your testimony. Novi Atta. Praise the Lord. Nami woda se di amya se. Praise the Lord. Ebe praise the Lord. Pacho enumbre. Ela chanchi gbedon wade me nami nemia agbre nami. Pacho ye frame Rita Atta mi fi Tama New Town. Be 4 years ni. Ena me koye Yesu elo. Free one me honto me. Yesu ese. Me dia ha me pastor sa kakra me ha omo me ne omo konde omunim. Inti enumbre ya bo be me ana me nanti free fie ba na hwe ha. Yesu gere nya basara me. Yesu gere Togo edidire Togo ye beru se agbasam doyo penu se agbasam. Nena se aya fafale fodo ko anya ba Yesu e ba do ma. Na me ne mi kunto se amisumi to na akoma. Doyo ba do ma, kachucho ba do ma. Nukuna ba do ma. Hoe pre hose. Dasireji pre hose. Wotro ya mielo mie dasireji eye mie de degbefa be Yesu yo domi Yesu chukami Yesu wo mi abrode wi vanvan nya be kokuchi ogban nya be fifojo nucho Yesu honami dada Kumuyi bon pae no le amen mamlamia eveme na me dem nsato so nti enonye veme no la pia meda tonye eveme no la pia meda amen no vie nyonu eveme no la pia meda no vie nchu eveme no mega chiji madedio chite doro ki okpo eye na didase didase miele jijokpo miela se ye chom elabe ma wonu Ghana mi ma wonu Gao na mi no via didase kureru sike ma wonu late for some years. How many years? Ele fukpem 4 years. Epe gerenye sia For 4 years. penesia ore fukpem ke azon He reported 4 years. He reported to pastor for several times and later reported to the husband. The husband was not happy with it. So during this program, while the message was going on, in fact, he stand up and worship the Lord was difficult. So he managed. But
when Pastor was praying, he was saying amen, 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 amen at the end of the prayer. The sharp object, the pain that he felt, amen, amen. Gone out of her body. That is why she's saying, glory be to the name of the Keep on intervening, other people, please. Let's now join the social media platforms and hear what the Lord has done there. Miele jijokpo Miela seyecho Miele jijokpo Bema uwo Nuka o nami Mia se da se didi cho YouTube ji Miele jijokpo Miela seyecho Miele jijokpo Ema uwo Nuka o nami No viadi da sebe Yepe akota sikele vemla Le ame mamla mea Echokpo Yesu we Miele jijokpo Miele jijokpo Miela seyecho Miele jijokpo Ema uwo Nuka o nami Novi Victoria le da se dim Aba yeba megbe kono ye vem ye no veve sele megbe ye po jima Kele ame mamla mela ejo eso Yesu yodo Miele jijokpo Miele jijokpo comes from the Convenience Facebook page. Miele seyecho Noviesta from O2 testifies of deliverance from spiritual guilt, headaches, throat pain, chest pains, and today she's finally free after the prayers of the man of God. Kenyi gbogbo po dolele kelem ame mamla me edosi Yesu yodwe Miele jijokpo Miele seyecho No viale da sedincho UK after the prayer of the man of God during the March GCK. Ebele jinu etolia pa Dutoƒo Mawu kaka mea Me mate hayana le yorokui mo veve sede son ko le mencha ke le ame mamle me kwa ye ha ye kpodo yoyo Novi dodo ki okpo Na me dodo ki okpo la ma nyam sike ma wo na Yesu a wo na o mia mi le dolele be etia fu mo to afu Mi kere do yo pe achiafu ame echiama miele fifi lai miele ofu na mi de tatwa nukuru pe chito jara na mi achi wetro ya nukuru hoho akpato ma miele nukuru hoho akpato ma miele Eyata wotro ya dodo ki okpo nene le miojia nukunue nene le dusijia nukunue nene le nkoa nukunue megbea nukunue dodome nukunue fike na ye makpo nkunu Novi Samuel Amankwa be adida say please don't carry the chairs yet. My name is Samuel Amankwa. Novi be adida say Elle mi croit c'est Yadi da say since 2018, and because of that I have to leave what I'm doing in Accra and travel home. I came to Accra because of this illness. I was at the power back there, and one of the ushers came to call us that we should come forward. Ye mo gbodo pabe ke gbona la e va be na gbenye gbe e han e akho ye po doyoyo a esi me ke mo pa me ale gbedom na I found out that Zereka I am able to walk without the cross. Mo va do ye si be mo le sonson
Esi me ke da e cho be kwa fungbe. Zereka kwa ye jezonzon. Ye be ka zon ne mpo. Be zereka kwa jezonzon. Mi kwara, mi to le zonzon. E le zonzon fiato e. E cho Bibla da ha to mo le zonzon. Dodo ki okpo, na me dodo ki okpo a. Ma nyang sika fetu a wona o gobio. E ya tele no be na dodo ki okpo. Amen. Miele jijokpo, miele jijokpo. Miela seye cho. Miele jijokpo. Bema uwo nuka o nami. Miele jijokpo, miele jijokpo. Miela seye cho. Miele jijokpo. Bema uwo nuka o nami. That's so possible. Nyaba luvole da sedi. Nyaba gbogbo le jijokpo. Nyaba nchina le aseye cho. Aye fafa gere miame. Nchi fafa gere miame. Ela be Yesu gere miape asarame. Yesu gere miape agbeme. Enye agbechivu dola. Yesu enye agbechivu dola. Eva nami ewotroya eva va kpedo yoyo be chinemi. Ye mi ho emienu. Yesu Nazareth tola. Eva va kpedo yoyo be chinami. E kasi mianchi. E dagbele mi be lobonchi wotroya. Dagbele mi be gbogbonchi wotroya. Dagbele mi be chiranchi wotroya. Eye mi le jijokpo. Mi le kpochim. Eye mi le jojo ma ba ene. Please give your testimony. Nyano va te pesi abe ya adidase. Ipachomi mami wa yari for 15 years. On to me nanti. In the choir banekra. Ola shanchi gbedom. But after pastor Nimpa no boy no. Nyami to me so. E gome ibe maulolo. God is great. Amen. This lady is testifying of the goodness of the Lord, on what the Lord has done. Ebi adakpena ma kude nu sike ma wo na elata. But by the grace of God, when the man prayed, miseralo to even here. For ye atonye sia nyonu ya meka zonpo. Mi kwera ele zonzon fiato e. Ele zonzon e ko ba si VIG. 15 years of Yesu de mia pasarame. Mie dogbera, mie yo banko, mie fokoko ne, mie yo Yesua, eyo ve mianu, eyo didile mia pa agbeme, edile mia pa sarame, eyo dagbele mianchi, for ya ton mianu amega zonpo, plibo. Oh. Jesus power, super power. Yesu penusia. Nous se akonkai. Amen. The next testifier should get ready. This is Eben Koshi. Eben, he has a very good testimony, so I want him to I'm Gabriel Koshi Agbanyega. 5 years ago, I was in my living room, ready to go into my bedroom. I couldn't walk again. I was carried through 37 military hospital. I had stroke. I spent about 1 year in the hospital. I came home about 3 years ago using so many crutches. This one. Today, I came here where the man of God was praying. Itches in my leg, especially the right one, which is all the time numb.
And when I got up, I was able to walk. I walked the street side, urinated, and walked back to this place. Can you walk now? Please walk for us. Jesus is on great. Glorious visitation. The next testimony comes from Sister Susanna Afake from Northern Ireland, UK. She's been struggling with spinal fractures, but during the Global Crusade with Kumuyi, which took place in Togo, MRI scans show fractures, and is totally gone. Praise the Lord. Also, Dutoƒo Mawu of how he had been healed after the prayer of the man of God. Now, praise the Lord. Now we go to Canon for the next testimony. My name is Ibrahim Musa. I'm from Deeper Life Bible Church. I'm Guajaki. I want to thank God for what He has done for me. The last day of the GCK Crusade, which was held this year, God did something for me. For the past 3 years, I've been using glasses to read. For the last day of the GCK Crusade, I forgot my glasses. As I went, I couldn't read and write the chapters and verses that have been called. After the preaching, when our Father came to pray the last prayer, I closed my eyes and something was flowing from my eyes like water. As the prayer ended, I looked at my Bible and began to see visibly without any problems or complications. Which is why I want to thank God for what He has done. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Do not conform to this world, but be transformed. Praise the Lord. My name is Josiah, and my son here is Zion Josiah. From Deeper Life Bible Church, Nigeria. We want to bless the name of the Lord for what He did for him. We found out that he started limping when he was 1 year and 7 months. Thereabouts, he was seriously limping, and we were so scared. We don't know what exactly was the problem. We applied some things. We checked to know if he has a fracture or it was a dislocation. We couldn't really get what the problem was. So we took him to a bone healer, and the bone healer checked and found out that he had a dislocation. It lasted for a number of times, probably 3 months. And that was the week before the August 2022 crusade. When we came for the crusade, I wrote a prayer request asking God to heal my son, because he was seriously limping, and a very little child like that, if he continues like that, it means he's going to limp. And so I wrote a prayer request. I kept praying, telling God that if He can really heal this my son, I'll serve Him all the days of my life. I kept raising the prayer request, starting from that Thursday, Friday, Saturday. I kept asking God to heal him. Then on Wednesday, on Tuesday, the next day, that was when he discovered. We woke up that very morning. That is after the crusade. We woke up that very morning. We saw him running about. He wasn't limping anymore. He wasn't, dragging his feet anymore. So I just want to thank God. I want to thank our daddy for what he has been doing, and may God Almighty bless him in Jesus' name. Praise the Lord.
Hallelujah, it's so small. Miele jijo bom. Miela seye chom. Amen. Amen. Miele jijo bom. Bema uwa nugan o nami. Let's give us chorus. Miele jijo bom. Miela seye chom. Miele jijo bom. Bema uwa nugan o nami. Oh, miele jijo bom. Miela seye chom. Miele jijo bom. Bema uwa nugan o nami. Miele jijo bom. Oh, miela seye chom. Miele jijo bom. Bema uwa nugan o nami. Dedi medianu, dedi medianu. Dedi medianu, dedi medianu, dedi medianu, dedi medianu, dedi medianu, dedi medianu, miape mauya, dedi medianu, miape Yeswaya, dedi medianu, miape holaya, dedi medianu, dedi medianu. Dedi medianu, miape olaya. Amen. Amen. Indeed, glory be to God in the highest. Kafu kafu. Wana miamau lejipo. What we wanted to see. Miekpa nusike miele jijimbe miakpa. Na dia na yanisiso no abem. The next testifier. Eye miese nusike miele jijibe miase. Benjamin Kito. Novinchu Benjamin Kito. Also has a very interesting testimony. That's it. Praise the Lord. Pacho Midi Benjamin Kito. Me a member. Adabraka. La Shanti Bedom. Na yare abebo me no. Ben fie duni. Fie duni na no. In fact, me kwa sorry a. Ye kasi yan sorry ngira ho amintimi sorry. Edi metianu wo. Edi metianu wo. Na ende nyame adom. Endura me ba ha. Na after Edi metianu wo. Bompaye no. Edi metianu. Edi mate yesunchi le wa gbeme o. Hallelujah. Enu o nya o nya o ma chikona Yesu gbere akpa o. Ende me ban ma be hye nyame edin enum. Mele no be na bu mokpokpo, mele no be jiwade le po. Me transia. Mele no be na chakala do kiomo. Mi kwara. Ah. Ela Shanti Gbedom, ele loku don po ele da sedi ela lo komiji, ele bobo, le chite, le bobo, ela be Yesu yodwe. Yesu yodwe. Yesu yodwe agbangba, doyo agbangba. Ema yesofo peni a obepie ewe Ghana ha. Ede nyame ase. Amen. Ejile joma le gbegbe. He's thanking the Lord for what the Lord has done for him. Difficult. But by the grace of God, as the man of God he was healed. He went home and decided testimony to the Lord for what the Lord has done. This is where we draw the curtain tonight. Tepesia mia a notero mia sero wotroya eye da seridia mamleola echora mia ho kata eye nemia afomela aromila foye moyimra mega ngo mia adomi aroku polo choa me wadi da se What we've seen tonight, eye no sikemie kpo wotroya it's enough evidence
that the Lord esi enye jesibe Yesu la eba sra po jukwa po esre po utroya eye mo ba amesasrãkpɔ egaleji yimecho eye cho gaden 6 o'clock in the morning. gaden le jikan gaden le nyame church kwa o mele Togo nyame church kwa o mela echo ememera chi gaden la fisi kemi le Togo nyi gbanjia ele na mi ava mi be church kwa o me eye mi adogo la fima e na mi ape doyoyo mi ape kachuchu e na mi be nukuru hoho yene paso osofo don la wa mesia me pe amesia me sike dole ola kola ye pe mi va bobo si ame University students and all those who are in college education and all the adults, nobody should stay back meeting at the stadium. So he chondo ape bobo echo Government JJ school yo college school yo school koko school yo amesia me so hele siare la yele mi akpomecho be mi ava bo gomele dodo ame Yesu la domineji mi achite mi acho bubu pe akpedadana Yesu musiko wo troya mi ape lubon o poho bafa o kodoyo bankokucho Yesu bankokucho amesuko nye bojo ba mola nsen kelo wome nu se sike do lelela buzi chora nya ka ye jiple la seridio ela bena chora nuga o nemi mi ba fo me la nuga o mi aka ado de se yan ba goji nye do gberale Yesu pe konji nye do gberale ma o se kata to mi de akpeno we troya ye ka fo le nu sike ne wo na mi lata akpeno le ho popota akpeno ne doyoyota akpeno fofo ena kachuchuta akpeno le ale sike ne tu kamile ta sera sime ele hiya kata kodomela bien wose bena mi dasireji mi we eye mi degbefin be ne va srami po plenu ငံKEKE eye ho mi abe akpedada le Yesu be come eye mi to mi dogbera be amesia mesike choba gbe na Yesu la eye le chuka otoro ape nouveau simela echola katon la wava ne mi adu gbakle o apeto me dogbera be na ne keme gaba dedao eye impact with the youth. echo pedodua Holy Father, we pray. So he pedodo sike impact la mi dogbera nous sianu nenye nu kunu nami nothing will hinder nane keme ka chora mi ade keji esime ko wono baba mcho eye mi dogbera be na aka yeji premi le dodo siame Father in the faith eye nyanyi kakala ma ofamia Father we pray mi dogbera be na ka siami yeye ne refresh and renew is anointing na ka siami yeye ne na ka chonu sanye de ya ma be chola be wa ka va penu sanye ye more powerful wa ka va ple tote yeye your wisdom in Bena na yo fun ple wo si jejele Yesu be come as we go home eye smeke mi la pome yima le ya kata me ya returning to their amesiko da you aba po wo me and all those who are in their family. Father, we pray that presence will abide with us. And your glory, we will never lose it. Everything about us will be getting better. Thank you, Father,
for answering our prayers. Jesus' mighty name. We pray. Encore sesiame nye dogberale. Amesiko senye potora no broname. Amen. GCK longest loudest amen. Minam GCK amen. Me pasikpe na Yesu Kristo. God bless everyone. Ma one ira nya dometo de siare akpenami. Yele